papa no mon come 17 no aya na are ho enra ye wie show yi bra bi oni me din ko sister complain e me ma ne ye won sam o ye won sam na me simpa try frame me complain why me din de ya bene wa wo de ontimi nka no aframe me Aunty Bea ye na sister complain is say sister complain is say it no wo wa say bi na ma na tete me ma no na wo pesa wo de ba me ye ka akwanya wo ho emrepem no ye de production line no ebeto dwa na wo nso wa frɛ yen na ye di wasem no ama o se ne wo se eto pepepepepe 2 brigade o ma show mo flower dress fe enom de abeta green ewuwom pink kakra wom na red ana orange enso ewom aya me se mo sheda na aya de hwehwem oni monetary da dia bia wo de monitor o aje wo samwo wata de na efe papa na wo fa bila kreke adwa so de na efe pa yanya asem kuma mo ho ye de na nra asem na je mo nsam wan ye areho mani enye na me ken nra ye wieye abrante bia ofre o se una ye sister complain no me de me ti hu bi dende de abehwe de oba no krase won ware biem kra me so edwem kra me na me ko guarantee di man no nti be se on fan sambre me sambre o de me sambre me me ko edwem akoyi me safi oni ni se e mema won sam wo mo hu no mo nkasa e mema nkasa ti de bia na se ma kakra na eba na nti e fi se e mema na tete man no anka ye bie the floodgate na ma e mema na ba na nka obo gabere ai ka ba se me ha yo tu ye fwe se sa na ya me ye no ma na mato amam na musu metu ai na futuo ni sa me nkom ntimi ntu fusa te na musu ntu me fwe mama ye tu ne ye tu dia sa se na kwada de aya na o spirit ni obi amfa na ne de sa obi aya de yo ene ye se nyame ya adoma me menda ye konante untumi fo a de me menda ye konante ka che ka bibi che tiefo na me menda Edru obiem wey Akoma FM Ashanti Hot of the year 2025 ye diponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifre tie bra ye nante kakra ye mpane all the calories na fe ye nya pomodin e the year 2025 chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e wo Kumasi City Mall main gate ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be piem e wo Asokwa Private School Park astrotef no so e hon ye be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie me en sorry ahoto schools ahoto amotie me ene adwuma ku aka momrai ne mom ne nante o ba no wase adwuma t-shirt esanse dwumade no e be twaku e wo nia TV ene TV3 so o be fa ho enso anya fa so TV no so kayo se dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapa osimadiasa ne de dwumade na hye so abofo matama ye de Akoma Ashanti Hot Work ade pro aya medima for ba clinic or herbal powder Congo ointment Soviet travel for job and estate agency and a Dauda hospital Akoma Ashanti Hot Work bra ye nante yantin fifi yamfa namfo e hobe de baba Edru obiem wey Akoma FM Ashanti Hot Work the year 2025 ye diponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifre tie bra ye nante kakra ye mpane all the calories na fe ye nya pomodin e the year 2025 chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e wo Kumasi City Mall main gate ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be piem e wo Asokwa Private School Park astrotef no so e hon ye be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie me en sorry ahoto schools ahoto amotie me ene adwuma ku aka momrai ne mom ne nante o ba no wase adwuma t-shirt esanse dwumade no e be twaku e wo nia TV ene TV3 so o be fa ho enso anya fa so TV no so kayo se dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapa osimadiasa ne de dwumade na hye so abofo matama ye de Akoma Ashanti Hot Work ade pro aya medima for ba clinic or herbal powder Congo ointment Soviet travel for job and estate agency and a Dauda hospital Akoma Ashanti Hot Work bra ye nante yantin fifi yamfa namfo e hobe de baba
Edru obiem wey aya Akoma FM Ashanti Hot of the year 2025. Yedi ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi. Ese nante na mfifre tie. Bra, yen nante kakra yem burning all the calories. Na fe yenya pomode e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi City Mall main gate. Yebe nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be piem e Asokwa Primary School Park AstroTurf no so. E ho ne be aerobics ye be tete yapo. Enti fan club ahoto amutie me. Ensori ahoto. Schools ahoto amutie me. Ene adwuma ku aka. Momrai ne mom ne nante. O ba no wase adwuma t-shirt e sanse dwumade no e be twaku e wo nia TV ene TV3 so o be fa ho. Enso anya fa so TV no so. Kayo sa dano aya memenda 25th January 2025. Anopa no num apapa osimadiasa. Ne de dwumade na hye so. Abofo matama ye de Akoma Ashanti Hot Work ade pro. Aya me dima for ba clinic or herbal powder, Congo ointment, Soviet travel for job, and estate agency, and a Daudaba hospital. Akoma FM Ashanti Hot Work. Bra, Yanante, 1950, Yan Fanam for. Obey the papa. Edru obiem wey aya Akoma FM Ashanti Hot Work the year 2025. Yedi ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi. Ese nante na mfifre tie. Bra, yen nante kakra yem burning all the calories. Na fe yenya pomode e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi City Mall main gate. Yebe nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be piem e Asokwa Primary School Park AstroTurf no so. E ho ne be aerobics ye be tete yapo. Enti fan club ahoto amutie me. Ensori ahoto. Schools ahoto amutie me. Ene adwuma ku aka. Momrai ne mom ne nante. O ba no wase adwuma t-shirt e sanse dwumade no e be twaku e wo nia TV ene TV3 so o be fa ho. Enso anya fa so TV no so. Kayo sa dano aya memenda 25th January 2025. Anopa no num apapa osimadiasa. Ne de dwumade na hye so. Abofo matama ye de Akoma Ashanti Hot Work ade pro. Aya me dima for ba clinic or herbal powder, Congo ointment, Soviet travel for job, and estate agency, and a Daudaba hospital. Akoma FM Ashanti Hot Work. Bra, Yanante, 1950, Yan Fanam for. Obey the papa. Edru obiem wey aya Akoma FM Ashanti Hot Work. Na season no betimi ana. No so no tawa o ye we. Toilet man. What man so one report toilet. What to bo park so what tete. Obetimi ana. So betimi dia. Na ya obetimi ana. Nana be. Just peg you na ya dey see shoe no so papa minim so oba run the shoes kakraka no wana ntia. Nana ya obetimi ana nti. Wasi bi dia. And you better roll the shoe kase no. Me dey yam na me kan yo, me dey me na some na ma ya na metete. Intimate say na the shoe no so. Shoe kase so yam fan nanti o. You so shed light to it. Na wo so e be miya wo. Ya shed de obe feel okay na wo de aba. Sini e say yi baba ji ne pay kra na betimi a shed de aba. Fa be de baba fa na de abedim na de wo na ase no. Ya adwama ye wo nanti amfa so de be na wunya wo. Se be ya e be encourage obi na mama so etimi abe nanti bi. Nanti de eye pa me say eye work ya na ma gym koye me de. Oh. Me say wo pressure wo da pressure dru so. Saturday wo de bra ne be experience bi. Obeka se me kan ye. O ma cholesterol ni ade e wo mo so nyina. Sugar fo ni nyina me say mombra mama nanti o eboa ma ya poso emu ye dene etutu nyarewa se obi wo no ma wo home a he wa ye kese abro so a we nya adunum bia mama eye exercise oba na se meme da ye nanti we ne de wo fa aerobics ni mu a mama de bia no pa wan kasa na wo be nanti enye obi na be ka kire o enti ye Saturday anopa no nsia po sha se fia no na ye ninamu a route na pepe mu de baba ye ninamu kakra ye wie baba be wie e wo Asokwa Park so mi se fia o mo use specs nyada ne de o mu do mu yinto no o mu yin obi yinto ye mpa shoes bia o mu yinto we de ye wie ken enfam be ye na me de me ye sales person de bia na me de bi there be ye ba cho wo de ye yampon me so use specs obekọ manager kwa na hye wo so oyi ne nante me hu sa ya o hye bi obi ya bekobi na obi atome nkra Thomas Amachi na me no ofie dada bi mu e no no se obetu gold it say wo 2 gold okay o se me kan cha o say oba be nante bi na wo ankasa wachi medana so eno obegina ade o se masan yase Thomas Amachi o se masan yase na ire yo police se no be se atwe aba o ade pra ya we na betimi awe na abeka sa o kwa betimi na frantie mu akra nkwa ntimi na me nipa ba akwa abusu apanyi betimi
Oh, wafa. Na wafa no wadi you. Ye fufu party no hu asabia wafa sae. Oh, I see. Wafa de ono mema enkra kwa awoko. Oh, okay. Empanyufu okwa awoko. Ahemfo okwa. Twimelanga. Oko. Oh, okay. Pepe nsu betimi. Pepe. Aunty Bea. Pepe nsu betimi on. Ebusua payi. Pepe nsu betimi. Na pepe no wadi you. Little na. Little. Ebusuafo ya akoma mu nsam wa me say na ye pon ya na me comment na fia akra no bi decree letter bi ade abrɛ me na enne me ka se bi nua ma no erantu mefu entufo ne ye afa work no me nda ye nante ne enne ye futuo na ye de brɛ wansa ne ahyadwumedie na se sei obia betimi a reject o obepo obeyi wama obia say ye o maame say ye o papa say ye o dofo say ye o nua bi obia ebetimi eyi wama na se ye yi wo ma wan kasa nipadua no wan kasa wunyi wo ho maaye nti irrespective de obayi wo ama no wan kasa si wo ho na ji wo ho tum se so obi ayi mi ama mpo a me de meko na mako manim nti na wutie mi se o maame nua bi ayi wo ama na o se wato o maame asase nti wo se wayi wo ama tu hofo sa o so nua ba bi se wato na asase na enya no kra maame oba no wayi wo ama forget them move on. And then come on here, dear, but one of the aye futu na me dia ba no. Na watwe mu no. Ye bon komo. Ye di nkomo. Ye nua ba ma. Kwesi nyameche. Ofri bodo kwan no ekuro ba akoto aso ekuro ndi aye na me kan kai din no. Enne, ewrade da gawe. Ekura na sene ye friend say. Fe hia kobo eno na me ka no. Aha, oni ye bebo nkomo. Say ne maami asase bi na ne maami nua bi akoton na nsam bebre na ne maami ne se me e me nton mi nua asase o nti eno beba anope no nkono pepepepepepepepe e na ye maami e ba ye nti ene asam no ye beka kosi nyame che beka ne de maami no so bekyire ne de nim ye wie a ne yehu de asam no de no kure ewom na asomdwe aba ebusuemu enti enkomo no de e wa hafra wunua bi na ka kire ne se akoma mu nsam yaje yakonwa no ukwada de aya na ya asase ho nsam nko a na most times aya yedi eho enkomo enti sa also wasem bi wo ha obi wo amane bi bibi tete obi bi sha so na opese wo de bre na yeka edema wa ye number obefre e ye 0530 507849 0530507849 eno eni ye number obefre na nanabila nyame adom ne ho atonite ne waba adwuma obefa ono anfa status befa status anfa ewra befa omuhumi ensa no eden a obi befa na yehu ada wo so wode wasem ebeba ni aba be kante ne enkomo wo ho enkomo no koso na so ye ne power specialist herbal hospital bedi enkomo charistic ventures omo ene ye Zahara product omo so ni eba bedi enkomo ena royal homeopathic clinic enso ye ne omo so ebedi enkomo nte ne ka kire obi ai na onu so ntie bi na asem ne enya o de ye maame no se da bi menye bonefo so sem sa da nti meba na baba ba kire masem nti ne waba na yaka Akoma health work no ho ensem kakra oma omoboa yen ama ye di dwumedie abram eye grow fine herbal tonic, it makes you grow fine. Medimafo herbal clinic Dr. Time da so otria herbal powder o si ojane shiwa wara obeba Congo ointment Dawood herbal hospital Jovi travel for jobs and estate agency omo na air support yen ama ye di Akoma health work meminde di enimi ya ye di ebro papa nyameche ja my eja ayeka ma ho yeah oho ye de yesu adom ye de nyame as na wotwe se na ne ehia ye no wehu yo ene Simon akwa ba bi yeah na ma me pacho din ne yesen Mary sewa yo ye ma mu nyina akwa ba ene ye beka asem no ye wie a na ye tiefo so bebem na afa ye hu ba bi asem ni nyina beka akwa wie na papa nya na sum dwe ebushafo ni bi wo mo we na ya asase no wo na ye so adwuma wozu nanim se de si ko nyina ono so ni asem ne hu bi ene beluchie ne se ne oba isi oba pan ne camera na mana to abusuafo na omo chidom no ene e se ne o pan ne meto omo so no wo se asem no enya asem ketwa kra ena ye de bro enti na bia ne nne ene da edi kan a otie kwesi nyame che na wo twetwem ye ma okasa tintintin
broni beka se samri unim samri tofabo bono tofa te se me se ya mamwe kakra bi ye wi na afa ya ma me mere se wa ono nso na sebe ono nso nim fa nkomo no ho no ya ma ne mre na ono nso a kire nti pacho yonko yo na o twese ne no mi da sembe to moni ni nyina ne se eme ma me akuadoma o ma me efe no amen no o ma me ye akuadoma o ma me de amen no amese wa na pianse a no tenaye no kun so ko do wo bechem to fi bechem ba pianse na oba onfi anko bokwa no da o no free ti emra wo ye no ena onua ana me no no nua awo mu wo bokwa no ne ba ye frɛ no ma me da ko a obae ne ni e ma me no nan no ene mama ne nan nyina yisi aye ana ode beto yenim se na me no wo mfiri piase no firi bokwa ano nti ne momode ni se ye be ko yenchi na ye na kwaku djeto wasase kakraka de ye kopre na ye nye de obeka ye no mi maame ye otewe o se wo mu de emla wo mu maame ti ase no wo mu so wo mu ko ho a be kum wo masase wunti na ye kuno nto mu de wo mu nko ena maame da kwa no to ma ye se na nkwala mu maame so wo mu nko a mu nso so mu kwa mu ma mfa mu nko na mu kwa na se mu kwaji a mu chefa daachi mu wo a mu wale na mu wa mu da ma mu yire na mu ba ena se maame ye kwa gina ba eni pie na mini nuan mu naanu ye kwa ne kwadwene ho nuan mu nan no mu ye hwan ne kwadwo poku ena tome kwadwo poku tome kwabna boatin ena me kosi nyameche na wo kosi nyameche omu nyina ye o maame ekua adoma ne ba dabi obia maame nko okay nti mu ye enuanom mba all right ena ja maame ne kan sa na edwene mo ba na ese maame fa ye ko ena maame ne ma so na ode ko ye to ode ko ye no ye koto o maame ne mu mienu o merewafo ana koso na anadwa ti onu mu so kyerɛkyerɛ ya butuafo no na ja ikochini wo mu so na ye kyerɛkyerɛ wo mu ne se asase nti ne baae ɛna wo mu so ka kyerɛ ye se asase ne de wo mu ni ye ebusuafo na mokoto mo okromo na mo se o mu ni mo anuanom enan ya ma ba o mu ni mo wo mu ni me ye okay nti ye so ye se no ye nti ase haya ni free tikoma entokwa bam kikiri nti ho na anakwa mi ntwi bechi ededua ma nipa bechi ededua anakwa mi ntwi ne hwan no yo hene e okrom ho sa okay nse kwa na ofri mu ena obechi ededua na ekwa ti ye ko ye no ye nipa na ekwa no ka kire se ye nkonko fa ye maame no mmra na de wo bia no ye mra meka ena ye so maame mi nu ekudwopoku no ena okọ bichem maame no ho no ode koto o manim so maame no be kan se wo mu ensoma ye se ye enko kwaji asase okay tum do mu nko ne enko china me do ne gina wa no oti nisuo itimi maame akua doma no okay no no kan wo mu ho o mu ye nuanom okay wo mu nyina wo ahafo ho eno ka che kwadwu se bebra ne se mame akọ na mu nkwala no japade na mo ye de mo pre nti mame akọ na me bra ne fa me maame ena ode ne baaye okay na obegina hemfie ye toto na no na okan fie mpanin sem nyina ena na kwa miantwe no bu aye bem ansa na ne bu kofu ne bu fu abusuafo no mo ho no so adenti ena medicine maka akwantu mu no ma yera no mu bafie na mo se mo mpene ena oye se nkwala ehe na mo pe na se na ye pefi hi akobo akura na se wo no se
monkofa na gye ibusi ne yɛda na se yɛ na mokofa e ene kofa nti me maame ne di yanimu e de ko fi hia kɔbɔ ena ɔde kɔ kyerɛ me na kwaku gyeto no ne hwasu ni ye fa na kadre ta kadre no ena kyerɛ asase ni nyina no omu eno mbosie nyina bom nyina di ni kyerɛ yai o se me ka se na wotwe etwa mu no wadaro ma ubaye ye ma the whole time e ma wo kansem ni nyina na ne tofa bom no e na ye bo because ene de asam ni nyina aso no ene no nkro pepepe no wa ha se be ya ye be mo no so mre na ono so ache asem why anti o kyerɛ ye no ena ye anuafo no ye ka bo mu ne ye doye do ne kuku ene ye ne ya ne kyɛ ya de ena anuafo na wuwo to me ne de no mini ho me kwa gura saman na maami abe faton to me ne de na ya wo maami dia mi maami de no ene de abusua de no a ye ko kye ye no wa be ton ni nyina taama o maami Mary say wo wa he ai okay wa be ton abusua ne de no ne kwaku jeto de na ye ko pre ye no a ye kye ye no be brother na o ye no kokon fufun da so wa be ton ni nyina anse na me maami de no so no wa sa ton ayeka ati si me maami de wo ye abusua no ene na e ha me o maami Mary say wa no say ebusua japade na e da ho ne ade nyina maami Mary say wa waton o maami de ewo mu so waton enti wo de wasam ne bae aha chese me say ne dem ha ba ye de esan say omo amoti studio ha mu hu omo no ebi mu so ye behind the scenes na behind the scenes ya hwe ho kra de ba tu afiri ho aba no kra be chen de ba soro ha sei no enti no wo de bae no na wo twetwem na wo de asem ne betu ye nim no wo de betu ye nim say maami Mary say wa ton wo maami edi a ewom enti no say wo je wo maami de no enye sa sisi a no me je me maami de no na abusua nso ajapade na waton no eno nso no enye ne dia abusua dia eno na de bedan ye ni nyina no onfanto okay okwaji asase wo ho oni asase wo ho no waton yo ene etiefo yeda mwase papa mo hwe yen enso e wo Facebook TikTok na YouTube na afenso Onia TV no yeda mwase na enkomo ni nyina ne se na wotwe etwa mu no ye papa ye okasa wie sese ya akwasi nyameche na ode na sema o ye ma ne bo ne tofa no ode bedan ye se ono ne maame enua asase a ne maame di ja ne maame nua aton wato abusua so de nti ode bedan ye na kyese maame na ne di ewom ne ye frɛ na homa so ne pesank ye nya ne ntemba tie nya ne ntem ye nya no se opese woba na mre na okasa woba kra na obeba na dwumedi no ya pon ye de ne hye se enne omra na ono nso bebi asam ne da ne nyina no omra no be chiem na me se oba no enye ono nko a ne baaye ma me pacho mienu na tinchen mu ha no ye nya we no asase na me ba no mienu na ti ho nti hwan na ye we no ajo ano oba no ba no ono asase no a me ba no tu aka no wona me ba no wo mu de aduro ko hye aha o de nko wansa me be se o kye me se we ye hwan we na wo ye dom ye nche o na ye dom ye nche no okay no na de man no free say come I was starting ya wo be o de me enche mu ansa o me mo ache me be se me hu omo te ha no we na ye dom ye nche e na papa no so ye hwan papa no so adwo no na de bae o woni masam no so enti na ono so bae yo ene ma me Mary say why say kwadu ni nyina say wa wunua ne japade ya asase a odija ne ba kwasi nyameche wa ma oba beto sa asase no me pacho uyi ano se onu ya mi ya ne se me ma me ye fe na me se wa ye no o ware pin ase ni kuru ye friend kwa me amampansu enti be chem no kwaje asase na ne ye so dwuma na bo kwa no no me ne me maame ya me no onu be fe na fie dum e kwa ne tenan maame ne ka chire mu odene intimate me antena ne de ne mu eden de ka chirem e che say ready obete ase me de me ntia papa de ondo ye panyini me adantem ne tena ya etimi maame ba na mka chen se maame ntena bi okay na koye na maame be fa me ko bi chim entimi maame ka che se bo kwa no no ni nua be ma ye friend kwaku jatu wona oje asase ni nyina wo ho wo fihi akobo ho no nti kwaku jatu no na asase a oje ye no wo ma ni nua ma no bi ene o ma ne man susu bi
na kyerɛ be kwa na miswa mehu no kwa na miswa pa kokujeto no kokujeto mehu no kakra bi na sɛ be kwa afom na bo aten afro no ka baabi nti wo wu no wo wu ye no na still na ne nuanom so wo ho broni wo ho enyamsam wo ho afiedum no wo ho me maame so wo ho nti wo no wo wu ye no na broni ne kodi ade broni ni di ade saa na kyerɛ sasase no wo mu hwɛ so na nkrofo ne ma abusuafo no do saa maame de oso nkɔ bɔ kwan no ho o maame ha oso de nkɔ bɔ kwan no nti won fɛ kwere nkɔ okay nti yenso so na ye nkɔ ho kɔpem sɛ ye nkɔ mu obi wudi a yin ne ye die obi wu a ne ye kɔ okay ni so ne de ne ye nkɔ ho kɔpem sɛ me kɔtana hɔ a me saa ba aye no ne ye nkɔ ho bi nti ye kyerɛ ya maame obedi ade wo mu nyina fiedum no wuyi broni no wuyi anyansam no so wuyi ne beka me maame ti maame na hwɛ fuo no nyina aso nti me maame ewo mu a 86 na maame so wo ka baabi nti wo ka baabi wie no ene yes ayiro ne ye ne aye me ne menu anu tan ho a pacho o maame man na mo yese ne ye ne owudu de owudu nti e kire nso so de obi wuyi na mo yese kansia kwesi nyameche o maame no on the toss say o maame na di kai umutimu nua fanyi ni no okay me pacho o maame na ye first toss nsia okay nti na ba ko di machi e fa na ku ya de o ho sese anso o yare na de mi so di na kire nso aka baabi nti ko ba se ye maame no wu ye no itesese ye maame no wu ye ni ye sister da ko an won so maame wo ho no no ono na e ba ka me maame fihia ko ayi bo kwan ho a abusuafo no ma yese de ne maame ne enka no nti na maame so we no ho wo mu nchai ti sister da ko an no na oje me maame si ho ti me maame kura sister da ko an nti kura na maame ko bo kwan okay nti maame wu ye che ye ko ye yi ni nyina bi ne sister da ko an be ka kere se nkwara se mu se mu maame ya wu na asase kakaka ofakoko eto aje ye no titiru me nua ba ma ba ko ne fe de ko ojo me maame ba no maame ayen fa wo sambo we no so ade na e bo kokko so me maame ba no ono na me wo fa no no opena asem a ya nka o se wo de na dwapade nyina be ma no na o be fa ko ojo no kotana ho kakra bi na kuro tu ne nan e kuro tu ne nan no na afi ne nan no ye atwa na maame be fa no ko ye nti maame be fa no ko ye no an ho ba no wansa me na me hobi nti na ke se me maame no wo anko hobi nti owu ye na kire na sister da ko bobo ya ma na se nti be hwe abusuafo na me ya fa dwapade kakra kan nti se wa bra ye nko ho na eti hodi ye se ye beko nti me ba to me no na kodwo na o mu adamfo bi wo esirem efen ko fituntum nti to me na kodwo no e ko sirem e ho se ba bia ye ko no ye ko nti se de ye kwakon mo ko bom ho bai nti o mu se ko bo ye ho bai ni o mu ko ye nti o mu ko ye no ampa boy no so wode o mu chin sirem ho pa ko fituntum no o mba nti o mba ya no se maame no mo me yanko okay nti ya ba bo kwesi nyame cha anko be ne ho bi won de wanko bi won no wo maame wo no nko a won pa bre pa de won pa bi da ya wa betena ha wo kasa asem we no ye mo nwa papa ya me pa bre wo pa bre hwe me nsam eno hwe de sikaya me nsam won sam de wo pa eye de ai wo pa ready cash ne de here sese kai jim sese ya e na ma ne nsam ayesa ne sese ya no me busa asem me nsam no eye de ai obi ku be no ye ho adwuma wa asaman obi ku bo enu akwaje ye ho asaman enti na ma ne nsam ayesa me de menim obi ku be enu wo ye ho so se me pebre sese me nsam asase a wo kan no asase no wo mu ye no kwaye wi aseda kwaye wo wadwa kwaye da obo sa ka no kure ne nka kontompo okay asase na nam kwaje ye kasa ye ne kwaje asase no me bisa se ma me pacho o ma mienu no o mo ko bin o mo na me bisa se akwesi nyame che de amen hu bi but o mo ko no ko bi you know time now no omo ko bin omo ho bai no omo ka se ma me no mo ma ye nko no so man ka se e ko bene ye ho omo se e ko sire mu aba na omo ko sire mu ba ye ba ko ba kwa nti omo ko bai no omo ko bai no ene ye nya ma ne nyina o ma na ne nyina o okay ye wo betana ka se me ma no de ko ye no nya no kure nne nti e ma na no ya ye ko ye o ma me ka ho bi ene ye ko ye no ene ye ko sama wo mu abusuafo ne se
maame na di ade o nti maame nso owu ye no wo mu se san fa obi nsensi ade man me di ade bi na ye nua ma no ne wo ko se no efie no wo mu nya ahemfo na obi agu ame asa di ade asase keke obi wi ane we akotena so ne we agu ne de we akotena so nti maame ame no ne relax etu wa wudi a ne ma no wo mu se ye che ye ne abusuafo no be cha asase no nti e be che okay ene ko ho hene so na wo me maame ne papa ye bo kwa na hene on de wo di da de fe na kwakuta bia na we na no si so de ne fe na kwakuya ntwi okay ti na kwakuya ntwi na nim ne ye ko ye nti ye ko ye ne de asam ne ko ye se ye maame firi kuro yi mu ofa kwakuya to kwa kwa odwo no didi na de ye na ye ofa na wu nti bibia wo ha me maame ma ha nti afọ wo ma fa ni nyina se se ye bi ye kuro nti asase no ye beje ye de ye okay ene de asam hihye so yedi asam no kwa mpranson yedi bem mprensia na de toso nson na we ma me ko we nsaboro ye ohun na asam ka nti ebu ye fo no na ne ese wo bu se wo ma bu ye fo se yedi bimu yedi asam no kwa mprensia yedi bem we nkwa no ma kwa makọ no msa no se wa buro na se wa ntimi anka asam no hasase ne ye che ye nua ba ma ba ko so no ye sojani e fe ko kwa mi sa ono no ka ho ne ba ho ne ko kwa mi sa se asase ne be che ene abusuafo ne beche na papa bi ho ye fe ne John o ye Methodist ni ne papa me wo fa no ne nua ba ma ne papa ba no ne ko bo John ma ne se John edi ka no na ma di kai me ne mi sister mi di na hire fe ne kwefa akoma ne edi ka akwa kwatwa asase ne bi George na ye nua bi ne fe George na George na ka jem se enu Mary mo betie no na mo abusuafo da fu ni nyina okay na me ne kwe akoma no ye kwatwa asase ne bi to ho de kwatwa to ho no no nti eja papa no kwakwacha asase na maye no ye ka che se John ba bia etwa to won de enko ya ka no na che no mu boafu wo mu se ye me de etwa to won ye fa ka na me se ye fa ka ho dia ko de o maye ni kokko nya ye me mfutu na nya foforo ye mfutu ni enche foforo che asase ye nyina dia mo do bi kokko ye eni ho hwe ye so etwa bi ato ade nti ne fa enye nti ye ka ye no anti ase ye bem ema wo mo pene so jese wo mo adobi kokko amena aba o joje nei ni kokko pa obo santi ya obeka so papa ko kwara se mienu kwara ne bom okay nti wo mo pene eme ye chei eme ye fa ye de obi afa ne de obi afa ne de chema kwesi nyame chema me so nya bi ye chema obi afa ne de aba ya sa wo de ti aya na pese mi hu wo bia no ne de asa na me ka ba no de ti ma me nka mda nti ye chewie ya no ene ya ma no ye nyina ko ye no ene tome no ene kodwo na boat no ene wei ene wo mu fa ya chi ene wo mu aba cheye me wo mu ba cheye enti mo ma me ye no ma no mo koy na ye chema mo mu wie ye chema ye ma no ye chema ne da bia busuafo ma no enti ye chema yo ye no na mo mo san machi ba he ene ye ba bechem okay nti ye ba bechem na wo ma no e ko cheye nti akwacha ya no ba ya na to me busa ya se me ba ya o mu ba ya no to me ni ye wa wo ba me ba ni to me no okay na to me busa me se maame afuro no yakwacha o de na me de na che fe na kwa akoma no onu kwa ne bufuyi wo se ade na mokwacha nsa wo se maame ne yankwacha mo ma ba merewa nti yakwacha na wo ayi kwa akoma no ne ba ne kodwo no kwa de na odi me che ne ba ne boat no na me nso so me ba ne to me na ma me kwa de ma no so ne ba ne wi mami jina ho na mami me pese me ene ye tiefo ne yahwefo te ase mo ko ye na ye che de ma ema no ene ebusua ne mu ema no mo ba ye no mo be bo ye chefa no mo chefa ye chefa ya ye de ama mo ena mo ma no san si echire ko che ena ma no ye ma no e ko e se o mu kwa ko che no o mu ko chefa ye nti o mu ko chefa ye no o mu nim sa ha ne ye de ama mo no o mu nim sa ha ne ye de ama mo ye ni o mu nya na ko che asase no nti o mu hu ye ni o mu nya na ko che ye okay afa na mate ase nti ni o mu nya ko che ye no no mu so akwa ye no mu se maame ya asase ne akwa ko che mrs anam di na chire kwa de no bufu yi okay ko se to me ada na mo ye sa na che sa ko se am cha de kwa de ma no no asase de ko ne ko gina pa na di mo no ena o mu de ma ko se am che ena se to me na okura no se ko dwe na epe na obetu bi na adenti na mo asase no to me no want to be ko poku de na epe ni na
ma kwa akwacha no say ah de ma ko siam cha de na edi mu ne de ma ko siam cha na me say adi ntra ho de mu ma ko siam cha say woni nu ha ba ti no mu ni edi mu ne ma ensam no de emu awura chese ensam no eden but ebe yemre mama memo atoaso paaji wa home kakra bi mama dwumadie aboafo bi boaye pa na yetimi di dwumadie no ye de ebremu enti mekominia eben ho currency ventures na omaye Zahara nupani bi na ye no ye no mu wie pe ye bese aba mama Mary sewa ho na wabonu nkro no e de akire ye kwan a ni ba kwesi nyameche abebo no kwadu se waton ebusia japade kodo koko ukodo koko feda bai wo je wo hede wo je eben Aunty Bea twasoma me na de sama ka je se bia do ma kire ebu ame na ti sa de ebe yire dem ha Aunty Bea beda se ewo akonya ode amami na mede enchia soronko so free ya so e currency ema Ghana for ahwefo ene etiefo nyina sede dada ye baha ebe kai wo mo ye nupa ewodwa so a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ene hindi herbal mixture no ebe metra sese ya no hu sɛ ye nupa yi ho nkomo ene ho adanse ene ye de beso mo awie yi no dofo ye di kan no ye de Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan ewo nkomodi mu na sɛ aduro we eye aduro a oba ene bema ene ennom sɛ oyo oba simana wo ho na infections adokoro oba bi wo ho a infection bi te sɛ gonorrhea syphilis ama ensansan pa abati egu na himfie ho prekesen oba bi so wo ho a infection bi te sɛ gonorrhea impempi no etimi gya no jonso ya wo sɛ oyo oba na wo te saa na infection bi te sɛ gonorrhea syphilis etetew na eha wadwena adura mi di ho adanse akamfo ede ama sɛ beboa wo pebi sisi ya ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a okɔ ne fichi koma amane hunu pa no namu pains pa no namu oba bi so wo ho a 1 year ni 2 years ni onya ne menses da ama na awo mu nyina aye problem ti sa wo yoba na unya wo menses na 2 years 3 years 10 years na unya wo menses a adura mi di ho adanse akamfo ede ama se beboa wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uyo ba sima so na wo ho no watenka no ateko oba bi wo ho oni atenka uyo ba na wote sa pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules akira kwan sa uye ba ma so na wo ho na wo wura tokorobo ni mu ba ma bi wo ho a me se eba ne sa na ne ba ma no esote ne ba ma no ensansan pa ate egu ho prekesen impempi no ojonso na obre na ochem ansa na Johnson atimaba se uye bema na otesa na gonorrhea ene syphilis ene wabetena bema waduro aye baako pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules akira kwan ko ba bi etu waduro Ghana ha pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules se aduro we aye adura se odofo wo ho na mpempi wadwale awie na oho keka won ketenkete na yese di bibi anenam ho no odofo bi wo ho a saa de we aye na che odofo uni problem Zahara Mixture ene Zahara G capsules anu ne waduro udi ya ne se obekọ pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bia eben wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules saa duro we aye adura se uyodofo wo ho na wabɔ odofo bi wo ho a owo weak immune system ono nko a da bia waya no fon yare nkete ana eha na dwen wan nkete wabɔ for so many years odofo bi so wo ho a onya infections a adura obi afa infections ne bɛkɔ emabiom no ono nko a yare no ekɔ na ba odofo otisa adura ebeboa wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules wudi ya ne se obekọ pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bi eben no pe aduro ya kire kwan na me so boso odofo adanse a eba fasa aduro yi ho no usi ubenya wadanse so odofo wo ho na ulcer eha wadwen odofo bi wo ho a ulcer ene na betena 10 years nie 15 years nie 5 years nie
Odofo uni problem Zahara mixture eni Zahara G capsules no enu ni edura ebeboa ko ba bi etu oduro bia wo se wo pesa aduro bi Odofo me se obosa unu maduro ya osa asha wo so ache osa entimi ema woni aduane a wo pani nyina no Zahara mixture eni G capsules no ebeji wa firim Odofo je na mesi ebia na nkomo bi wo ho ana se Odofo unti bibia se wo de fransisi a 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo sa number isu twa mo screen so etu de fa na frey bibia wonti ase bia no yebenya adaje pa ne ya chechero mu yaduru a ye frɛ no Zahara man capsules sa duro we ayaduru a ya yese yede beboa baama bia sa uye baama na wo ho na wo weak erection baama bi wo ho a ne mema sam no ewo fom eti ebeduru numre na obekofia na adane na adwendwen because onimsa ne wife anasa ne partner twewtwew ebekoso de bubafu ne pa because de bia no o genegene no ontimi enni immensam wompam uye baama na wo tesa waduro eye baako pe baama me se pe Zahara man capsules sa uye baama so na wo ho na onkomwa no ayemre uye baama na wo ho na onkomwa no ayemre baama me se adura ebeboa ebeboost o sperm count no ene Zahara man capsules sa uye baama so na wo ho na sisi yale pa ene wo betena baama bi wo ho a me se sisi yale enya no sisi yale emani ntimi ni mensam wompam uye baama na wo tesa baama waduro ene Zahara man capsules ko ba bi ato waduro bia pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo se wo pe Zahara man capsules enu ni aduro ebeboa wo de enom toatoa so na mbreye bia waya ye bomrane atwetwewo efra wa minute be ma no Zahara man no ebeba wura untrenim na me se ahoden soronko pa ede be ma no eti be ma bia wo ho a me se ye bon samrane atwetwewo efra 30 seconds be ma 1 minute be ma no enne waduro na ba na waduro no ene Zahara man capsules be ma pebisisi a na duro no be boa wo odofo nkomo na duru ye duru a ye fe no hindi herbal mixture na sa duro we eye duru a eye malaria mixture tatahwe duru pa se ne o pagana ha malaria mixture tatahwe duru pa ene sa duru no denti na mekasa odofo bi wo ha de bia na numato na num aya nyonyono ono nko de bia na aposo nyina aye ne ya nipadua no aye hyehye obia sori ano pa okoye aduma ko pesika no oboso ono nko nipadua no na haye ne ya de bia o complaini odofo otisa mesi waduro ene hindi herbal mixture kwadra store pharmacy shop herbal shop bia wagana ha wosi ope hindi herbal mixture odofo o typhoid fever na aye krankwata so no o typhoid fever na wako a unya eduro pa bia ma ne moa no odofo o last stop no aba eduro banya eye hindi herbal mixture odofo o sugar level na etete wo no wo de fa hindi herbal mixture aye waduro odofo bi wo ho a oye adwumaden adwuma na wo ye no oye adwuma ogya ho wo gina ententen eche odofo waduro ene hindi herbal mixture kodra store pharmacy shop herbal shop ba bia to waduro Ghana ha wo de bowura ho wo se wo pe hindi herbal mixture odofo enu ni adura ebeboa na adanse a ebafa hindi herbal mixture no odofo mentena ho emma obi embeka nkyerɛw wo so pe duro ni sisi ananya wadanse na me so bosa onumaduro na ebeboa wa ma yare bia eha wadwen no yare no be firi nipadua no odofo saje na mesini biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo number isu twa mo screen so adafo se de bia mese no bambo atrema aye chen ayaresa bakitima to adafo enka no ye nananom no mu de nubra enu dudo ana yo mu adura
emo amunya ahoden etimi ye adwumaden a yare enka omo nto etuadofo mentwen emma yare no embeka ansa na wakope charistic nupa yade ebegya so a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules na yade Zahara mixture no ana mene Zahara G capsules na ebo odofobia abusi immune system no amu opomden na konanim asatu infection bia se biti se gonorrhea ene Zahara man capsules a ebo bema bia ye frɛ no 1 minute bema ene hindi herbal mixture ene ope malaria mixture tatahwea enu ni hindi herbal mixture no odofo ye nupa yi Ghana ha ba bia to aduro bia ya to apete ho na odofo me se obose uto aduro no bia obeya danse na waka se charistic aduro no eye papapa charistic aduro no eye edu papapa eben ye dase papapa na wotwe sende adomdom ya ye besan asia mayema 3p garlic mixture enso nanom na oho ento eye garlic ene ye de aye edure eboa bistu immune system no eboa enso eto pressure no eso edema oba ubu nsa na wote yaw bebra akopɛ 3p garlic mixture ni bi na enom obenye bi wo pharmacy chemical ena herbal shops nyina opedudu etu ano afre piwak natural it was 0248928824 0248928824 3p garlic mixture ewoto a ebomu ehun box no eyekoko ena garlic na eda ho no enso eyekoko sanso ena grow fine herbal tonic enso say wanumu ato oba ubu nsa emaye menstrual disorders ahodo ni nyina pe grow fine herbal tonic ni bi na enom koko ene ede aye edre onuma insusanso boni bia eni ho Food and Drugs Authority aginro bia ye bo hu dehuro ewo Akoma FM entino pebi neto na oho ento obenye bi ewo pharmacy ena herbal shops nyina sanso ena odevance enam kroma e bo dehuro grow fine wo bia na wato bi opedodo etu anu afre doctor ewo 0244 596532 Agbozo Herbal Clinic enso say ode mfidie mapabe hwehwe ni padua nim na hu hawa etete wo na owi a wama onupa anom etu yare wase nyina ede amawo ose bema te ase a eni kwan se ne bema no ewu nti se obema no nya adwuma yie se ne wo se ye ma ode a ko Agbozo Herbal Clinic na onhwe ne yie emfa mawo kuma se ode chem so me 5 Old Insurance Junction hwa ena obehu no 0553417752 ena enkran enso owo kwashiman oben ohene no ahemfie ho na wafrɛ omonso number no eye 0241750282 Traffic Studios say o branding works nyina fabre no na onye emfamao say ye large format printing banners billboards labels UV direct printing t-shirts branding any souvenirs ahodo nyina Fakọ Traffic Studios na onyema o kuma say Araga Junction oben iron bet for abron sign no emu frɛ omo ewo 0247 013561 0574 010101 Mami Mary say wa mami sign embra hobio enti momo kwaje mami mawura mami eno ni nyina ne say asase no me say wo mu gye ye no to me no akwache ho na nanka me be ho na nanka me be na wo so mami enti ko fiam jase me atone a nya ne de na atone ye ne de no ugotwa oba we say board ye mami ya woti he mami ye board ye wo da bone no oba no ebe kire no ko de no kotum ena ohene no bo kwa na hene no agire sika ena wanya ena okwakọ odi na fuo no ko na wo mko che no wo de chefa ma ai yomi enche na kakra wo te so no ena osade akoma obi akogire sika 5 years mami ya o wadem he mami ya o wadem ko twa ne board ye da bone wo hena aka se da bone obi anko fuo ena ko twa ne board ye da bone na oba no be kire no ena wo hene se wo gini dwai wo gini we nti obu ye no nya de obenya ne iska no so ana ne enso akobenya nko onya ena odi akoma di agiramudie mfienu eti asase no ya che wodane de ano me so me bada no de ano me nuan ma ya wuwu ano wo mu ma de de nyana de ano me wadanse fo kwa sesi a wo yi de yi abusu pani a wo di we ya abusu pani sesi a number wo se asase no bia ne me fa na asase me nton na asase me da me de ano wono so wodane de ano na odi agi na ada no waba ye no wo se wo yare ye ena ne maame eko edi aginemu na sika bi nti ne maame asase ne wono de wono no abusu pani ena de maame se oja papa wade ye no ena obetena bo kwa no nsa na no wonom hwan na ne no monsa we maame nsa de wonom papa sa enti nsa na no wonom enti meme ye kohwini nyame betu aka wo
abobra me ma na da me de mama me abobra o na sa de ka wi nsa ni mama abobra me sesa se ko hwedun ko wo sesi wate ko hwesa se da o asase pia asase nyina wa todi mami wa toni nyina ni do nyame wo o be bre papa na obetimi aton wa toni nyina potu yenu wa ton asase da ho wa ton ana wasa ko gbo kwa na sa ko ton na wo ma fu wo na sa wo die ni de yese wo no ko twa maami otedam he ni board de da eno no na because aguna sama na me ba ye no maami ode ma na yam yenche hwana de ma hwan yenche me ene wo no o no maami ma arese wasase no me masase no na de na maami ba wasase mu a ode ne na de koma dom yenche kreta no o de utietiri pacho eti o si to me yare ye no oboka ene etena ase ene se minua no enya hwe nti ye de ma yam yenche a bepene so eti me ena maami ye de ma na me ko kire no ehie no eti mi ko aguna sama ena maami sa fa kire sa ko ji sika wo maami ho maami maami oti hoi eti me ba ye no tie maami hu no ba betena ase a eti me ba ye no ena minua no owu ye botu no ebo mama ne ye na me ko maami ho na me ko busa no o si ono no de onim ho hweye na so onu mbeka me nko job wo abuso panyi job wo ena me ko job no wo me ko na job no ka kire me say onu de maame we na aton nti onu de onim ho hwe nti bebia me de be kro no menyini di mfirim so ahunu eti me ko ye no na ayi badamfo bi wo oyesiremni ne yirawo ena osikom de no mezuna minim se sada ne yedabone na okotwa ne board nam de ma brante no na utimi ko bi fom kotwa board yes na na ye wo de nti na utimi ko so o se ye mienche na okotwa board mienche no ka ho mi kan wo se na ye wo dia e ye wo dia asase ne ye wo dia krata ne wai fa krata ne bra fakrata ne bra belu chimpacho project mami ma mi sam sakrata ne we krata no dia maye anti kase fabra anti kase no ai o dia ma di obe be na da so no nti krata ni ewe hu nti krata ye be kenkan krata ni ahwe ni ma ewo krata ni na se be ai se wo di original be bra mi ana ya kenkan e fa na wo ai me no ya krata e fa hene nti ho amusa na tintim so no wo di owura abaya mon kai na mbo hu ni papa ni nsa wo so Madam Ekuadoma me hu say Madam Ekuadoma ye hwan ya we maame o maame e na Frankie Champon ye hwan me ba no o ba no e na kwesi nyame che ndie wa na woti he e na say transfer of farmland. This is to certify that I Mami Ekuadoma of Brodekwano in the Kontinase district Ashanti region have on this day 11th December 1992 1992 as 7 years. 92 transferred my parcel of land at Brodekwano and so and so to Frank Echampon. Now say you or transfer Edima Frank Echampon. It is your transfer na ne setting to so dia. Na just assassin ye Frank Echampon dia. Mami e na me kire ne say e kwankura sakrata we say no. Me mi dim setting ye no. Amina krata we. Na unim kwan ya mi do nyame mi ne mo mi do nyame unim kwan ya on setting so. Dance me say we dan to o hwan ye o. Mo fa me na me fa ne. I found some mama die so na be say no. Mi mo ho hwe ena nyi ono so na etua sika no o. Abuso panyini o so wonim onsa na tim ho yo dabi eno minim ho hwe sa na ade ntina wonim ho hwe ede ono na tua sika no ena me krata ho na tua ye eye ayi abuso panyini kwambadu mani ya me ya o tie mani ya me ya no abuso panyini kwambadu na tua na o ma me so ede na ma so o ma me so mami na ko ye sakrata no minim ho hwe wa bra o nyabutrema mi cheche ni mu ko se nya na we so de we ma me tena se sorry ensibia mi ani me fa cho fa yi wo de antoa e de yi ba ye ni se na di no kra papa tena se o ye o TV so
Sure. Adwa fa mam. Oh. Minimum he. Enti na kodwo poku so ye hwan a? Kodwo poku no, my sister me di na chere ne ba. Ena adwa de chiefi enso ye wo. Ena ekua afra koma so ye hwan. Dem di na chere no. Ena Kofi Adey ye hwan. Kofi Eric. Kofi Adey Eric. Obabema. Ena Kofi den Ayuba. Sure. Enti omu nyina tintim ye. Minimum. Kofi Ayuba ye na tin. Enti wo na mo ya danse fo eche se o ma ton asase ne de ama. Minimum re oboa. Me tika me. Ke bia ke me bo no. Minimum frokwa edua de ye peso obo. Yes. Me bo so mi to nyame. Kwesi nyame chei. Enye to me na enye to me na tu esika no. Abuto panyi na tu esika no. To me na ni din de Frank Champon no. To say de to me no we free. Wa free esi ekwan a wo no ekwa tu esika no. Se wantuo obedi asase no. Minimum ye nye kata bia to so. Na onsa side ne betimu so. Me see ma. Na yesi na se yo yesi utwa kakra. Na wo se na na. Dabi. Mama me you say. Mama. Me say ne ma me no msa bura wo no. Oh tie. Enti wo hwa na that time na ye na wabura na. Ntimi hu no. Yey. Ya ne fa hene. Sada na mo ko munyina mutimi ye. Ya ne fa hene. That day na ye dey na otimitimi ye ono so wan kan. Ono no te we. Me see ya ne fa hene. Na me boa me ono so wan kan ti wo boa me. Boa. Sa. Hem, mame. Me see mi do na me say. Eduabo bebam mi do nyame. Ye twa ye ho. Ye to me na sika no. Ye to me na twa. Ya na sika na ye say. Na ye 25. 25 ne dey ne a. 250. Sika no Kiti wo sika no. Sika no kora wo. 250. Ye kwa Royal Homeopathic Clinic ko. Ye ba. Wo ye kata ba me matim. Otim ade no so wan To me kai na tu sika no. so otim ye. To me na tu sika no. Aunty. Wo be bre papa. Oh, Debbie. Bo wo de be sie. Esi be ja kwasa. Minimum he. Also, sorry, my Royal Homeopathic program. Me say try. Me just asire mani ahwe. Obey there. Me do na me. Ko ne kaka. God ne kum to me. God ne kum to me. O ai. God wo afom wo. Tell me kan kiro. Man bi busa man bi. Yo, Royal Homeopathic me pasha ye beto asate. God ne kum fa me nsa ni nyina. Ye Royal Homeopathic for hona. Ye wia ye beto akomo no. Hwe, me say. Bo de be sie. Beluchi pasha bo am dem ha. Me just asina chew. Me. Hwe. Ma me de wo de wunne me. Ho. Eish. Bebe me just asina wura no. E ho ne be da die. Hey. Doctor, official pa. Ma me nko doctor ho ne ensan bra bia mu ai. Na dwodwo Akoma kakra. Why? Doctor official pa o. Ho ye de. Ene de wahia. Ai. Ye wo. Ewia sensem na bia no. Eh, ba cho ye nko Royal Homeopathic ko. Mechia itifo ne ahwefo a ohwe Onua TV ene wona wuti Akoma FM Sabre. Midin de Dr. Ibrahim Adam Isa me ne kwankyerefo pani a meda Royal Homeopathic Clinic. Ye wo Ghana ha ya Kumase ye wo Pankrono Etimatim Monique Junction ena Accra ye wo Madina Ashalubutwe Lakeside Estate ekwan no so ho ena ye wo ena Oba Techiman so a ye wo Blue Cross Faith Baptist asorida no eho ho na mehye asie die na mechia ye nyina ye papa ye nana National Chief Imam of the Republic of Ghana eye Sheikh Usman Nuhu Shaributu ena me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi the president of Tijaniya Muslims of Ghana. Onkomo ne de ye twa so kakra ba doctor nkasa wie be sia to aso ai enen de ye ayire ehuru ebadwo nyaminti aba ha de ehuru ebadwo nyaminti adofo ye kan Royal Homeopathic Clinic a yarehwe bia ya ye nyina ye papa ye nana Sheikh Usman Nuhu Shaributu edi animu ebebo mpaye abie hospital ya no kama na sabre ya hwedwumadie ase kama pa free juada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa nonson enefa na yapon anwumre nonum 7:30 am to 5 p.m. Sabri ena oba wonsa ebeka ekwasi ada de ye de home ye nye adwuma
na yare bia ha wo no obo modern de wani echre Royal Homeopathic Clinic aye di homeopathy nuro na ebehwe atreatiu ama ho atọ kama na yeye promotion kakra na ye de aboa esanse ensuo to enso form ode sese kra de ensuo ye ntimi ntọ papa bia na ye obi wo ho no mu a ne ho dodo no ana oyare onya yare hwe bia nko obekọ nanso sikasem no ho ayeden ama no kamia ye se ukọ ayarehwe bia baby obewura bia no eye sikasem baby obewura bia betua sika kọ ha koyese ni nyina age se osane waboso anatu ubotomu ansa na we na Royal Homeopathic Clinic yede enema gu akwam se baby bia wo bia no se wo ba ye nchen a ye card ya odi ebeji folder no enko na obetua ka ye 50 Ghana cedis aka ni sika no 500,000 utua no wi a the friend consultation ya wo ne doctor ebebo mpu ni mpu atwetwe nkomo ama ho atọwo no eno eye free ye wo afidie nwanwaso wo afidie ne behwehwe wo nipadua ne free utrim abesi wonase ebehwe wadwi mu wani wahrawa wo brebo wo saabo wo nsunum wo ntinim unkasem umojem ubem ubemam ubibia besi from trying free of charge na sefata se yedi machines ahodo san massage wonso a ye be ya mawa free na de friend lab sefata se ye twu moja na ye de collab na ye kofifi mu bibi mu dudri mu kama ye be ye amawa eno nso free of charge ni aye we nyina wie no aye hunu wo yare no se ye charge wo kakra na ye de watu aduru so ne nso no ye de ye ma ukwan e ma wutuatua no kakra empani si amfo na kire ne nto aso enti unro sana abeje unra na wutuatua na kakra fa me telephone number na ebi na atike ma na akosra obi e na wutimi nkan telephone number ne ade a ehia pa me telephone number ne 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number na afra wonsa ebekame no bi bebusa se ne de yare kra na mohwe Royal Homeopathic Clinic ade ayenye ne se yemfa se kan enka nipa se bi a ye paapa ye wo surgery ana de bi ka na operation no na ye twitwa wo ho na mayi yare no ana se ya ye bibisa eno de yenye ho adwuma na mom yare bi ti se stroke na aka wato ho sa aka wo nifa aka wo bankum aka wo he oba yaso ya ibetumi ahwe wo ma ho ato kama se ye diabetes na ehawo typhoid fever ene hawo u prostrate na ye kese se wo jonso na mayi ana jonso no eba wo breku a wuntumi nso ano diabetes ena hawo de ka na sichire yare no wo de wani echire Royal Homeopathic Clinic aye behwe amawo oye oba ana se be ma na wo ho ayeden amawa obo modern e de wani echire Royal Homeopathic Clinic a ye behwe o manyame eye adom a wonso wanya eba ne bi na sabi oba wiase na ana kwa aware na saade entumi amamu a na ha adwen papa nyankopon adawroma enkwada yede ya to me de edoso yie papa sanse enipa ne bebre no awo ho ana nidaso okra asase ontumi nwu bio nanso oba nkyerɛkyerɛ ne kwan yede ne befa so no na nyame aye na adom no awo bawe a se doctor me de akwada yi eto eno de eye bebre na ye nhye ne nso se eduro bie ni asase so a enyem wo ba eye bema na enyem wo ba enti se koba se mu ware na se awo no emma yemfa blame no mma nipa baako saade ya ade a eha adwen bebre ya yeso oba no na enwo ana bema no na enwo ebasa mumienu muntu anamomra na ye ncheke nhwe ba bia problem no wo no na yaso ano amawo enye no nko a
se eye stroke na ha wo hu nipa bi ana wankasa wutie me stroke problem ni nyina ya na ewo ye brain num adwen num meti ho ama no dendenden a me kasa ntini bi na ewo ma adwen num na eboa me ma me kasa saa ntini mu nya sipe me kasa emma biem obekai ade a eye ntini bi na ewo adwen num na eboa wo ma wo kai se we ye oba we ye bema aha ye kuro we aha ye we ye we nti se koba se ntini no mu si a wo ye danya onkai hwe no ntina abehu se bi a yeso obi anya stroke ne yire ne kunu ne ba obi oben no ekra agba ne nchen a onkai nipa kro ono ati ne fie obusa ba bi owa no aba oba bi fufuro din ne nyina eye saa yare yi ana stroke no entini no ewo adwen ne mu esie no na akoye saa ye wo ntini e control wo nifa ewo de e control wo benkum ti se entini e control wo benkum ne mu si a eho bedwodo de e control nifa no nso esi a ebedwodo enti baby a wo bia no fa me telephone number e bia wo se ma oyare so ma oyare so kra no nkyere se yensa yesa yare ni nyina operation kwa na yenye homeopathy aduro nso side effect bia nim eni aduro nya aduro a wonom a ubenya ho ensunsanso obone bia ewa akire enti fa me telephone number na sema bo yare so semi mo wo yare so bo modin ase promotion a e koso emi se ye card ne ye 50 Ghana cedis consultation ye free lab ye free machine e de behwehwe oni padua na fifi mu bibi mu adudui mu afri utri mu abesi wu na ase no ye free of charge yenye wo hwe ese ye lab mawa yenye wo hwe ye free massaging ye free enti se ye hwe bibia wie na yare wo mu a eno de ye charge wo kakra na emu ntimi ntua ne nyina ye ma kwa ma wutuatua na kakra akra ebre ene ye de eye adwuma nti ebia na wo twen se mebo yare so ansa na waba ebia na bre ni nti ma ntimi amo yare so nanso fa me telephone number ina frame me sisi a na no ena wo frame a ye betumi edi nkomo 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone no 0204 496 212 0204 496 212 Sa number na fra wonsa ebeka me kumase ene ne mantamu ye wo pankro no etimatim Monique Junction etimatim Monique Junction ena Accra ye wo Madina Ashalubotwe ye ne Living Vine asori no ena eye opposite Japan Motors Lakeside Estate in Chehwa sanso ena oba Techimanya ye wo Blue Cross Faith Baptist asori da no ho alajimi Tobi abrosanum eti fa telephone number no eno ne ade a ehia na ebre ene ye de ye adwuma nti edi adwene da achi a na hwe ya na ye ko hwe asuo frau enti fa me telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 and a voda na 0204 496 212 number of Fremia onsa ebe kame eno no nti Fremi sisi a na ye ntwetwe nkomo kama ye das papa Dr. Nyami Insha na what you send dey gidi say ye be hia na fe de mo ma me nkokan letter no ebiemu na entroye no esusu papa enti na me hu ni ye o say this indenture transfer of farming land me macho mo ma kwesi nyame chembe tena sima me na mekan a na wate ase ye wa kire mu kwan o say letter no woni mu kwan ne nsa sha ase o say this is to certify that I Madam Ekuya Aduma enso ye kwesi nyame che maame ana meboa of Brodokwano New Town Lakeside in Kontinase District Ashanti region have on this day 11th of December 1992 transferred my farming land at Fenhiakobo on Brodokwano's 2 lands and the Kontinase District to Mr. Frank Echampong of house number so and so Brodokwano New Town for a transfer charge of 250,000 Ghana cedis
1992 asem ena ye ken 250,000 cedis which has already been paid to me no mami ekuya adoma nti sa 250,000 as at the day now mo yes ade we ni etue ska no e de ama no and also this land is sold to the said Mr. Frank Echampon of Brodequano dating from 11th December 1992 that the following land in question is lying at a place commonly known and called Fehiakobo on Brodequano's two land under Kontinase district in the Ashanti region and bounded by the farms of the following persons: Kofinti, Madam Ya Ejubi, Madam Ya Ameniyo, Amaniyo, okay, and a Kojo Fojo and a Ajua Echa, that the allotee, Mr. Frank Echampon, is at liberty to develop the land into either palm plantation, cocoa farm, or cash crops farms, all for himself. Kwame, what's the say? All for himself, suiting his own convenience. I have no share in that. Let us say, adi odi efoni be yeni bian or no maame no oni chefa wom. That the land in question will not be in blocks. Mo amoshe wo screen so no mo dada. Claimed by my successor stroke child or children. That the farming land in question is not for the family or successor or children and is free from family litigation. Dated Kumasi this 11th day of December 1992. Ena yasen sign. Na me baby wo hono ma yan me hu se ye de maka afefam. Ink bi afefa so. Correction ink no. Mami, adana mo ye na no mo de sa correction ink ni ye ya na se eche kakra. Say ya netie. Mo ye we. Yeah, bo kwano. Na kwesi yi. No. O sa hyase. O maame so say waton ama Frank Echampon 250,000 Ghana cedis. Na oni chefa wo de Frank Echampon de beyem. Wo ankasa so a wo ye ne ba ana obi obedi na de no. Obi antimi enko claim say ejapade no eye ne de anti wo beje. Wo so won sa hyase. Okay, me pa chu. Sakrata we na me ka se me de me mo hwe. Na mom. Se to me no a o se wato asase no. To me na ye Frank Echampon. Ai, se ono ene ye nyina twasi asei. Ene wo tue sika no. Ene ye so nkrata de a meti ase. Okay. Na se so we nsusu de me pa chu. We nsusu de nya wo na wo tue sika yi. Enya hwan na tue sika no. Enya to me na tue sika no. Oh, tie. Oh, tie. Enye to me no. Enye to me no. Oh, tie. Ah, enye to me na tue sika no me ye sakrata we. Abutopanyi ne ko tue sika no. Ene ye frɛ no busa no, ene o se ba bi a bra ya bo atia do no. Wo ye na fuo. E de ateneka. Ene ye jama na ye se ate. Eti de metia ne se ye se to me. Aba be jasa ase na fa. Krata we. Minimum hwe sa minimum hwe nti de o ma me kenye no wo boa nti krata we ye forgery be pe bia ye mfa nko efidie mu ye mfa nko hye efidie be mu a o se ne ayi computer ba bebre ye di shemu a na se me nsa fingerprint no sa ye nko hwe se ye ko forensic we hu ye hwe se wo sa na wo so a mi wi age se hwehwe e de ya ye benya tom print de ye be wo say ye wensa no ana say ye wensa ba ma mi ade na mo ko no na papa e ka mo wo me se wo na wo sign bi wo sign me sign otimi me sign come na tu eska no na be na tu eska na tu ya se kwamba du de o buwa da kwamba du no frɛ wa wo sika bia no fabra wo boa me boa kwamba du na tu esika no ena o twema ya bo atene no ena from wo ha sese ye ene wo ku papa omo wo ha sese ye no omo so e de na omo nim fa asase ne ho nti omo tintim ye no wo mu nyina nim wo ma wa ha nyina asa ne wo mu ho omo ye busuafo ana ada ebi ya dance ebi ya busua ebi so nya busua wo mu nyina wo mu nim okay ena ye kata wo e ka say asase na ye say wato no nye bone so na woto ye kabi na wo so ubani kotua ye na ode to asase na tie na asase nso o se maton ya cha asase no okay wono wone de chefa
and we did be a ma Aunty so ya me cha ma me no wa ha ye be mo no so abetu na kakra bi o no so ni fa no de o se ma no nyane dia ya nipa na no wo mu ko cha ma obi edi ni ma me achi to me no odi machi okay eti me de no ya wo se ma to na ma Aunty ye no me ama sa ase ya to me no yare ye no me bo ka owu ye so obi a ka no ma nye sika ntua ni nyina eti me dia dia gina mu na me dia akwaje asase no okay me dia asase na dia gina mu na me dia kotua meka abusua pani kwa ne number wa ha wo se dia be se bia yen frɛ no number o dia ma me enti kwesi nyame che eni chefa bia da bi da wono ne dia eno wo boa na yesi wo dia wo ho udia bi tie tie me pa cho ye kuro no ye kwaje asase no nya na akwaje wa nko bi wo ma o mpacho tie eti wo dia we badan se ne kwam sereche se ye nyina ne kotena ma me da ko afie ho a sereche ne ye hwan a ono ne koto no o tie wono ne koto no wo bo kura no ho ye nipa na no anu onu aduane a no mo me bidie wo nya botre ena o mo aduane bidie mo anko bi ye nipa na no ena ma me da ko de ko ya ye de kwam sereche no nya kotena ase mo anko bi enti say wo de ye se wo de wo ho ana me bo ne de wo ho me de wo no ya ma de ma wo no de o mfa ho me de wo no ne de no wo so system din na chire da ne de dabi wo pri ana dabi me che se abusu asase ye ntwa na say letter no so wo hwe letter ya ye kita ye say this is not a family land eno no ya me ma me de no eno no o hye no wa oye den o hye no wa abusu ayie gbabubo no eno no o hye ya mo hwe ho de asase no e ma no ye de ma eno no no de onfa enye no nko nye agyiramu enye hwe enfa ma obi na waje wahya no a se abusu asase na wo gbadie keke wu ya nya aba we dia na wo so akwaje sika o ya abo aten ho o de beti okwaje ni sai wo de ama e ko hwini ba ma me fa san kwata no o ba wiase japade be na ho na me ada maka japade be na ho mu ma mi kokokwa wo kuno mo die kuno ya de na kuno mu kuno na kokon so mu kuno utimi bia me se kokon ewu enyi na uto de be na ho wo ba wiase na japade be na wa ye ena ya dai ena o japade wa yi na japade de ada o japade wa abusia chase da ho no ma di bi nchen kwala no wo nto ni nya ma to na de nya Tommy the year number wa ha ye mfe ne se ka chiri no owo mfie sai ena ye so kwala nan mboso kokwa nka ye beti kwada hwe nkwala no wato kokko ni nyina na tase ni nyina di adai eti wo hunu kwala no bo wo hunu kwala no bo na so no ane na no wo hwe wo hwe wo mu wo hwe wo mu na no brenya kwa mbaba akokọ ho na bila papa no wasori o hwe mu ebe hwe papa de na opa wo ba me hwe wo ma me ba ma hwe wo man se de enkwala na no asam no de ba ye nti o da ya si ensori wo nya bibia ka che de na bila obeyi ama na on hwere na no emfa emba ha dabi na wo hwe wo wate to me wo te ase wo ba no o mu magiska ya na o ma wo mu bi hoya to me wo hwe me mama me sanso me soso oni wonu mo a me Mami found power specialist herbal hospital hepatitis A B C D and E. Wa hra wa na ye siatika assault to asia so sisi. Untimi enante udompe mu ebubu wanya kompa. Ni nyina aye power specialist herbal hospital. Ye mpato mo kadi kakra ma bio. Kumasi fe yase Aya Junction one Jasper filling station and edi ehwe ni mu. Eno eye Kumasi branch. Enkran o kwabenya pokwase ACP Bay Road Ubewu power specialist herbal hospital ewo ho. Takrade so Anaji Estate oben Anaji MA Primary School enupa odi abedwama so ohine yire eduaya odi abedwama so Food and Drugs Authority agia tuma o tonwe nche bia ohine yire wa ha no beji na konwa chesa asam no kra agi ne pusa eye eduaya herbal mala mix herbatin herbal mixture jigaji herbal mixture and a cough care herbal mixture ni nyina ukodwama so a ebi wo ho ubenya bi e wo herbal and a chemical shops nyina so ubenya bi e wo ho na wa frɛ edua ya na ankasa ohine yire frɛ no e wo 0244544422 0200383831
home sweet cereal legume mix and so ebema mami ton de kakra e ho de menti why home sweet cereal legume mix Tom Brown ye the wheat emo and soya beans and ye de aye anopa udi si just 30 minutes pepe na bin udi bia anopa ewia crown peduane emu odu obetimi edi enwumre wakoye adwuma waba wabre opese obedi aduane bia ma na ye chakoa pebi na di na ho ento 30 minutes udi si just so abin udi nsuo kakra afra na waka ebin a udi esi chire milk ana enchini ebetimi afra umpemu bia obetimi edi ne saa enkra di penyimfo di nkokra di oba anyim obetimi edi oba nofo obetimi edi poku trading KJT Dr. Mensa edum ofen so tanoso na atonso ho nyina ubenya home sweet cereal legume mix ni bi ato maami udin abem simami ensape nya maami Mary wan kasa otie enkomo nyina udin abem 3 minutes pe na mede ema wo ne tofa bom no udin ben na eye den na wo ho bon asem we nyina emu ufibo kwa ma woni otia na okasa na mete ha obetena ho attention afa ho ufibo kwa ano mpacho ye frozen me na ajua okay chia tiefu nyina omoje wo so to asoma kwa no omotie time no 3 minutes na so me ba ye anya sem bia me ma me na frem say asase na me ye na bunu no ho abasem kakra na memla ye nka ho asem ti me mpom nim sa ha na oba meba ene wa ba ha to aso e me da mo asenso mo de amaba pacho kakra me nim fa ho ne say me wo na me nua bi fe na magi oba say pani nya me chese na asase bo de mabunu enti se me ebunu ne ye de mi ni mabunu afu o de ma fofon kwa ye o de ma me ma ye ne kokoo ne ye nche okay ena me bo anan na me nyina akwohwe ne papa ekwohwe ye ene wo kire ye na se wa ye bi nsu kura kokoo nya asam keto anso da na afo ene wo kire ye se wo no o mfuo bebre enti wo koye ye wo kotonton bi nso enti na me se me miniske etobi nti won kotonton na wende me ye na bunu no ena metu so nsa se na wo de akomo obi kura sa agi sikadi nti ya kwesi nyameche mpacho an okay ema ni pakro no etwe no ena me se ne me de mebo bosen akopa bosen metua na atoanso ho ma na de akoma ni pakro nti wotua metua ena wo de koma ni pakro no twere nti sa platomi a wakamu ena waka se me nso me ho mfa me ye me maame mo die bi abusua de na odi nka bọọsụ no ene de me nem ho hwe do mo cheche ye no me maame mo chefa no ene obeye no so ensoso obeye no aka ho ena bra nya me che ofanya me che ka se ene me wo bedi adanse ama me e wo me die nim na me so me die adanse ama wo so die nim ena me so yo mate ena ja me ye se we nyina so se busua ni pani e ka ho bi ti ji se nyina ekohia ti maame ba ma ode ne to nanim e ma ye kohia ai ti anche na bra na so yade mu na me tomi yale ye ti na me ko na kula ho se me sire no o ma ye nya nkrata nto so na usuro so obewu mpacho da bi na ye nya nkrata obi yare house ye nya nkrata to aso e na usuro so obewu mpacho wonwu o me nya nkrata nto so no se me nya botere nti o ma me ba ma me de kire no no se ya nya hwe wo de amame a ebunu ase me nua de onua de ne de amame a ye nyina ye ofa akọ ene ye guso ye nti me guso afi no kura na nya me cheka ase because that time ko nya me che na asa ko do obi nti wo do ye no wa anua kokoo na sada ne fofo no so pa wo ba ha me afu ade ma me nim se wo do bi edidi na wo sa ma na ne fofo yin ene eja me pe pese asem bi enko ba bi timi ye din wo hwa ne pa me afiri so ama me sika ye ka aka na eska ne ye sen 20 million afi be mu asem ne ye ken 3 years ni never oh sorry 2 years 2 years okay ah o de ma papa yoti pa chon an ene magi okay na mde ma no enti blood ye no so me ko tua ma no no so de so tua sen pacho 20 million sa enne nyina kase ye penti okay na blood ye say sister me de na mete ho a me ye no menti me yale it says one na abobo me kakra kakra nti me ye anuafo me no be ye anua nti me ka nya me say obekurom na ade sanwa brafie beda na wo se ya wo be ma nkwa me de wa me wo fa nti me ko beebi na wo to bibi kwa me timi tua de ma Fedru maybe na papa yi woni me ye wonchum si ye duru asma nkofo kan ye da ho yi na ye mo aye bohihie enso nyam de akorokoro ti da bia ye ba na papa yi bu ofu me asase no nam si ye me asma ya to me na osi asase na ye den ni tofa bo me pacho ne tofa fo mu tie se to me de na o ka se me nhwema no yale wono anka se wono de no nko na to me de no nko
wo mabusua de no ko na to me de na wo to ye no papa ya na ka chem se to me de ne so maame ko ya ade bi na papa ya ni ya ne ya to mo de afori ma ofa ya abo atere me buse mo ofa ya abo atere se wonto enti ofa ya abo atere tuetu aka papa na edi animu a ne wona ne koji sika na ofa ya abo atere ho nti obi a sensan ya ofa ya abo atere ho nti na to se busua pani ne betim na bibi adi mu na busua pani si da bia asase enti se de ma me mfrefie ma nto obi a mfre ne ma emusa se wo sika okay na tua na be ko ba bia die na nka fie mo okay enti wo mfre ne ba wo si wo so ni bi enti sa ma mi ba to me Marriott he ne ba to me ne so ya adwuma wo hotel eni odi sika baaye okay to odi sika baaye no betoye na wa hwe se bla madam emre tente ma mi to ye enti asase se wontu kwai wonko ba bia atenti na ne bla na atwe ho manso no ko wu ya na abane na atwe ho manso enti na bla de oni mfa ho nyina ne se bla ne dem na bla ne se sa me de mami me ma no se de osi ye omu no asase me mfa ma obi a wonya ka ho no hwe nkura no na ye bunu no ye fuo no me de no patonya busua de no enye ono de no de wotofi ma me ne ho no aha nka awom menye na bunu menye na ye se menchemfa abusua no ne de ne ma na yire ne ne ma enti wo ho no mama send this kakra na wode hwe no ho ene je wode okowu ye enti okowu ye na busua nyina tena ase pacha wo so timu bi se afuo no wo mu je me 45 million enam say sase yes na wo se koku kakra na wo ho no wo mu yi free mu onye yi enti me mfa no nka nkopem se me mfie nsia na beso na maye enti metua bi no na de aka no papa yi ne na yire ayi nyameche ene bra na wo wo ne yire no mo aba obi awuo na na yire epesika ye adwuma na waje na bunu na wontua de aka na me yesu no woni oba no se mo fre no ya no woni oba na ba enam kopa bosia na de ma nyameche enam sinte busu apani na afro timi ko na busu apani se wodi ama no wosia na osase bie ni o ma ne sei mpacho ni na ko si 45 million o de ma papa ni me din ka ma busuafo no bi tika 20 million ena oba ne fikumase ene nyameche ebeji aka no se wonu de onua no wuye no wahwe ne mapa enti ko wosika ko so no so hwe ne mane bi enti smaje bunu na memfa sika ne ma no na wonfa ba ne fa kotonton nche wonfa hwe nkola no na me se mate enti de oni mu asase wo nyina se ye bu asam to ma me su se waton o masase na on fa mom ne enti sa e de o se yetua wo hu bia wutua wo enti wo te so de asam na ba na ye oden ya se asam a yaka ama wo kura wapacha wo tem ye dikrata ne ba ye mo kenka ye no no nim se me je di se no nim se krata mentini ti ya kenka aye no ye behia ai muhia we ye hia busua fie o mabusua fie adansefo bebede nkra obo kwa na kase kenti no munyina enti me ama o mu behia ai e ma wo pa ma me chew se wo pa ne chew di wa kasete ne bi on fa nchew e ma wutu nsa ya ben no ye to me ayie no e kire no ye tutu nsa go so ma wo ebusa ne number ne mami e ma ye tu nsa go so ma wo nyina anum bi kwesi nyame che samo boa nya hwe enti de o ni mne se de kwesi nyame che ka ne enya no kwe ye da ase enti me pa chaw enti o mu ye no de di ka baby funu mu de ma oba ni nyina no de odi nyame cha de no e ka kakra bi na wo de ma no se be fan se no de won na adi ade a wo hwe nkra enti won fa enti wo mo nto asase bia maame ka maame de no maame de ankasa na wo mo di nka o mo abusua de kakra na abusua obi achecha ba che won no de ama mabunu o sa won kokoko wo ho won no de maame de me fan se wo de ama me eno de abusua asase bia ni wo mo ato ama me ni nyina da ba che de me mfa ho no ye da se papa pa ne kwesi nyame che obi ka na asem order in court because they ye ka nyina no ye ka o questions to answer enche bia ye be call power specialist herbal hospital hine yiri e wa ha ne ni nedi nkomo na utie ye na wo hwe ye se ya na ya ye no so wo so wa asem bi wo how bi wo bibi tetew na wo pe ba bi di akwa be fa nko ba bia fabre ye e wa he ya e ye 0530 5078449 0530507849 eno ofra ye producers ne be fa ne ahyewoda na waba na ye no edi enkomo we enye de ye fresh so bia pese o contribute to asem ya ye kan ya da bi so o asem bi etetew o asem bi na ehaw na o pese o de wasem ne ba me se Aunty Bea ma bo ka hire sei fabra ne be soa me na yenka wasem no enfama sa number no na wo se wo frɛ 0530507849 na waba na yedi enkomo no na yedi enkomo ni nyina ahwie a
ye be bie phone lines no na wo so ene asemi se kwesi nya me che na difo se ne maame Mary se wan so na difo a ene de ejaje enura na obi se me ejaje ase na enura man jaje ene de omumie no nyina wa hantewie a case no ye be jaje na ohwehwe be bia Akoma FM ye won so a ye wo Kumasi Askwa ye ne shopping mall main gate na ene di hwe ne modu obon sabronsan kese bi ya tro Akoma FM ebo animu kakraka pa ehwa ena ye wo ubehu yen ewo ho Akoma mu nsam dwumedie ena ye de ebro no ye beko ohene yire ho na ye ne no edi enkomo na ye bisa ne se power specialist herbal hospital eho etisen na edien ne dien ye betimi dia ba ho na ne de memia manipa na me maame ne time no medi super ede no case no so papa emu adu wa ne de se wa we say na mi case no meda case ayeka oyi ne yire ba cho ho ye de mi kunu krum fo bo ko afo we mi kuma fo ne mense no na na so case swati ho no wo mo ani adi o mo ani adi ti adwobre ye ne na wo case ye easy ye be bre na no wa ka ma ye na na jam for baby a obi a me chia we so titi we no for sure you ohine yen kwai but asi buru said ye wo kan ye na say die say ye die nya ba na ye bewram say die anokwasem ni na ye yare ho asem na ye beka if say baby a said ye aha asi ayiri twintwen ye a woti asem no mu baby a ya entie no sabepe na say yare so di ni panya nya mi anim say etoda na meti consulting room ho na mi hwe ya dia edi ahim woni pa ho na ne ameka na say ene na asem da nipa so nyame wamfa bibidura medum ye ne amame kenye sisi ye obia gitum say hepatitis de na medi kaka esa kola bia ya me koto na me koto de wo se mo hwe hepatitis B doctor no radia drum je say de yaji award amano ne yaji bi Ghana member bro chire ba bia na no kwasemi nie edipa gi atomo hunu se yade ekodi ewu krankro hepatitis no eye B ni C ni na nansofu nyina de agisa wo de bapawa eni nti na me kan fo ma obi a wo hwe emprempre se sambre wo boye wo ya wachi wo mfena wo mfi wuti he ensam ha o wo mpom kese wo mposo ankasa obi si mididi wi ana mafuna huse belu ha behu efi se brebo no ayekese so wati ase se kura de enunum nyina nkamfua fatty liver pa sra de na me de bia ya na me ka me se ya na ye mawro sanse ya de fatty liver de sekiwa etise sebe obi ya typhoid achi no typhoid ansa na ebeki wo no ebi ana sebe janan bi afa kwan so akwan bi so wadi janan na person polish no wadi janan samo awira wo se ni para se ni awo ho wo gidi se janan si wa wo bedi enso aduane bi a wudie ene e mesese wo hwe vegetables ni adi kwa ye faso ye guso nso ye di guso ni gina ye janan ndi wo kodi bi se pe na asamato na wafu yeye de ba baka se ya se concrete e wo yem wuntimi didi kra na nkampese wo ho ato sa pepepe se wo se fatty liver ayo ye srade ye se eti se bola ye no nso abegu yam asabi wadware asiesie wo ho wate polish na wo wia na bola wo yem a eye papa bola wo yem eye papa fi se eti se de ye siri bai gota da ho ne ye de aboagum eti nsu efiri tire ho ba nyina bola ni nyina be ketchire na choku sa na ti o brebo no ye didi enye ye no nye ye wia ya no wi aka ho ye wia ya no sa aka ho ye wia ya de tramo aka ho ensa mo basa ege se brebo na ho odin no enye adwuma yie ye dua ne die soso nye ti na de bia ya na me ka se ye ni beans na emwa ye no ye fiber en ha no so ye fiber eti se basa brebo de ye cleanser ono no ko cleanse emoja ni nyina da eni ti ni so ma na ho odin a no no so ye adwuma mo enti ye bra obohunu se brebo srade abam ke se ne ma wo ye funu no mu no yemme wo mogya ni mu no enkoyi na bio se mi se suro ya de ba ko bi ende kwa me boso na me yesu yesi kidney stones gas stones how me de mini baby stones no firi kura na nyame anim wo betwa ni pascan enye gas stones a kidney stones enye kidney stones nephrosis nsuo gina kidney nim kidney cyst kese ada na ese basa ni nyina gina kwan ye faso a ye ne aye maintain ye ho
ye ni di yie ye wie nso a ye numa bibiduro yeso ye kra ye sa bodwa se ye kire bibiduro eno ye ahahan na sebi ekwo ye mu a ebeboa wa ma wanya wanya ahoden no yesi ye mpe nti do kwasem ni ma me se die nsam ha na me die ni a me kanfo ma obia sa mmere ye wie ya me si heidie ene se omfi ye wo omfi wachi ho no ehwe papa ama se si a omfi ye hihyew ti se gya aya na obuna yire kenten aya na untumi na aduane kura de kyese untumi ya na abodu womposo kyese ne me bie bufa wo so a mesro ebra ya abrante edi na mba betuge bo modi ne fa namba ne ntem na twa na montem ezan se sa mre ya nsuo gina kidney mu a ya edi ade nkekei sa mre ya srade besia ba sra aye brebo so men ma me o kidney se na brebo se ya edi wo na wo de o gina ho fa number ne tu Collins Order for power specialist numbers near 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and then 0200 0200 38 38 38 38 31 31 yeah WhatsApp line yeah wo information kakra be fat test results be ho and as a person doctor edi animuni animu nkomo a me pa cho 0555 0555 79 79 78 78 78 78 doc twice way that's it bro aninti sabri no jai sa michiri mempa bibiduro no yare na ebo wo na ye ba kope na wo di doctor mu akure atrentwi a wo ko na ye pressure nko a se sikire abeka ho ama wo nipadua nyina don te se gela ya hono na ye de asi wa ama na che ya asem papa na se wo sa giregire mu a na ye ka o kidney asem yi o na nti wo de bibie mpusu se ene me nane mensa na menhwade na so ko China hospital na ye kese ene wo ho omo ye pa bibiduro na omo de ene omo so omo pa brofuduro nso ena ma omo de wa na ka cho se bibiduro nya adwuma na nyame bo ade no pangini wodi pangini enya bibiduro na nyame bo ma nyame kwa da no onyi ni se ye kwa ye benya chemicals o ye ni aya adwene ne ye de ye chemicals nti se wo pa adura na de ye ma we ho de se ade ne be chi kwabana ne wojirejira ho ayeten na fe ne yese kwa bibiduro pa bibiduro bi na ye e chese bibiduro no ene pa bi wom bibiduro na timi sayare na atwiase ene nti ebra hepatitis be wiase na ami ani makum ni po ye kan si abakasa agro ne yedi atitru ni abrampo ewrade pega ne nsa ya power wodi nimdie kakraka we hye ye nsa no ya dwene ye ma no pa senkanye abibidura maame kanye kanye ko bia be wubi me na ada so enne no na me adwum first unama bo so obi afu ahoro na ni aye yellow afi wotwe ho antwe me bi kwa me hu obi na o si trogo so ni ye pia no benkata tie ko we na fu dia ya ka bia ni wa obeko so no so enne nya me na power so ama hepatitis anu adwuboko nya me sa na power so ama ye no chronic diseases and no specialist herbal hospital and inti ebra ye ka sei ya wo bo ho so amwa wo kiri twwa wo mfe twwa wo nipadua nyina ayere tan afi aduane kora ntwa wo yam so wa me dada no tuana mo na fu ani kire mu power specialist herbal hospital na no wo bi ba ye na fibroid aye ne yam ma sayare na ya aboro yare fi se ni para se ni a wa be wiase wo ba isanse wo ba ye bra fi bia ye nsoma bra na yensuma bre na wo de oye bra mogya betu se krodododododo eni pa ho mogya yese won se yade pese odunya tia na mo na fu ani kire mu wo power sanse ho de wo de ba wo po fabrodo na beko eba no so wo benya sa aba no ene wo obi ba ya ye ma na dura onye me ye wo se bi kra mensu se beba ntem sa na ntina aka se ye di agro ye adwuma men kana da nti tia na mo na fu ani kire na obi so ye bra eye ne ya dodo sa asem menti ase na wo bre pa wo ya nyame so ye bra na wa ya se ye wo ya ye wo sansa so hwe nipa no yanche a wo yanche ne ho na hwe muntu na wo muntu ba bia wo na wutimi hunu se na ye ni bresem timi sra sa amre wo ye bra emaye na abobbo no ho ne gu ho wo pede nyama se onya adu papa na wo no na ade ni nyina timi na ne firi ho na se ba na wo pa watimi enya bi na wo ye bra na wa ye ne kama na wo nso waso mu adwo efiera betu wo de ekono hwe yi na bio
se see ya ye ka se kompo ade Aunty Bea se me hweke ye gugu mu ya e me fe pa na wo kompo na be hu se sa ade bi wo no manye yizi fe so ntimi nhye bi ntimi nhye wo po choka de obede na wahye zanze se wa anye ni si ya nkrofo be sere wokura saafo no munya ma mo sere nkrofo zanze wokura bi ana ade nam kwa so senti America sa ne se e thyroid glands ayakese huri Yama nkoyo yedidi na yakaka no sa mbre mumie ni di ye o mumie ni di ye na yare bebre na ebe wiase ni enyan eti mesre otua na mo na bra komporo beko na wade ho se wudunso a emayi yunso na eba sopi we to 20 hwe ebebo ya kata wa yase ho de na epe tua na mo na fo ni chire mu power specialist eba ma me na wunim se yenro na ya ye de abedwa so no de bia meka Ade wotam na so. Ntina me hwe producer ni no ai chese. And the pressure na what dem say no. Mo kunti de ma anonyo. There be esa. Enche bia so your time de beso nti onye na meka che. Minro no na me boss no. Power specialist back clinic hospital ye di live care. Uti ni di pendo wa hunu dwuma edi. Ebe boost system amwa ho den de be ma obrebo abo adwuma yie. Say ye no ye to wode bia ye see ye specialist e wo brebo yare hwe nti se ye de aduro ba na ye see efre ne live care dia na ye se opebi na wo de take care nyesa emwo na wo wia na wo hwehwe SK ebra wo yefunu utimi ni di o wani so biribiri wo mposo nyina yo se hodwo kese ya na yefunu yu bobo te se belu ene ma na ehuhuru se na gugu yam ekuru son kese yefunu no ne ma nkoyi eno no bro ne baka se udidi a wanya indigestion bo modi na hwehwe adua ya SK na wo wia na wo hwehwe adua ya liver care yefunu na somdwe bebem na wo so ho ato yefunu na ehuru se belu etua ho no mframa o frama nya mframa nso a eyesrade eyekuro nti bomode se nro no mienu no afu we bi di bedi ganafo oburenya ezanse na minim se de adre de ya na keska kore ho de eni nti kane na nkasa live ke na memfamba if we say se woba de mom se de ya de abetu adwa abontere aka wo wakinye na obegya agye na wahwehwe live adwa ya live ke na akuta uni pedua na ejina brane na wuwia na cough care no so no said ye weda ni si kro no yare bi be wia so bo wa kire obi edwane me koto nkrofo bi no obu fifiri ka mu titisi wo menhia police station ade ye so obi abowa na da benda na ewa ye gya abo ba cho no so ye cough care ete se wo na nya mieni obetimi de dipan no kra because ye drink na enso ewa bia ye wo no ebeyi wo mu flames ni nyinada na wakoma ne bebo adwuma yie na on se ewa bo bebrebe to da ya na Akoma no na problem wo ho sa na wo bowa bomodina da hwehwe kofke eni nti na nro no mi nsa mi ti hei matwini din se caretakers caretakers because omo be take care amma wo brebo bebo adwuma yie ekura ye wo yem so beko na wo minimum nso bibia ye hye ho a etete wo no eno nso adadin na wo gyae wa no bo na akoda mu a watimi ada but ye wo kumase edua ya junction e wo fi yase ena nkran so ye wo kwabenya wo firi poku ase na e ba kwabenya ena wo firi kwabenya so na e ba ye kwabenya ase kede se wo fi PCP road no so wo se besi wo power bus stop ena takra den so ye wo anaji estate na me pa cho fa number ne to gwa to bura fa to gwa kakra na nyesa wo ya wonte no won tua na mo no wombra na ma di na somdwe ne yapon ne pa wo chow numbers ne 0244 54 44 22 0244 54 44 22 yeah was 0200 38 31 WhatsApp line no is 0555 79 78 0555 78 WhatsApp Aunty Bea say you wusi pentem no case we no anonya mresa o
nti ene wunya time ni nyina akra enso agise wo mo se ewia ye besan aba wo mo ti wo mo ho asese wo mo ye busia wo mo ye nipa baako na se ko ba se be ma wudidi oba pani mu se atemu a enye enti wo mo nto wo mo bo enye hwe ma me won so nka sentia no o ma me so afri mu no o ka so o ma me ne ye komisani nti ye ne ya enti ma me munya abotre ye de ania mu nyina mu ye nipa baako na monye boko na mobeto empanimfo yi omonto omoboase na omofo omunyansa esiesi asem no mamo na enye kama ndi ni ameka kire mo ane se adwobre yo ye ba na ansa na ye be kono tro number C eto 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 03224 98035 eno any ye lines no na ye commercial break sima mienu pe ye ba ye na ye de phone ins no etwa enkomo no eso ye ba sese ya Edro biem wey Akoma FM Ashanti Hot of the year 2025. Ye diponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifreti bra ye nante kakra ye mpane all the calories na fe ye nya pomode e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi City Mall main gate. Ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be piem e Asokwa Primary School Park AstroTurf no so. E hon ye be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie me en sorry ahoto schools ahoto amotie me ene adwuma ku aka momrai die mom die nante o ba no wase adwuma t-shirt esanse adwuma die no e be twaku e onia TV ene TV3 so o be fa ho enso anya fa so TV no so kayo se dano aya memenda 25th January 2025 anopa no numa papa simediasa die de twuma die na sese so abofo madama ye de Akoma Ashanti Hot ene bro aya me dima for ba clinic or herbal powder Congo ointment so fit travel for job and estate agency and a Dauda Hospital Akoma Ashanti Hot bra yenante yentin fifi yemfa yo na wo twese ne no mi da sembe to moni ni nyina ne se eme ma me akuadoma o ma me efe no amen no o ma me ye akuadoma o ma me de amen no amese wa na piansia no tenaye no kun so kodo wo bechem to fi bechem ba piansia na oba ofia anko bokwa no da ho no free ti emra wo ye no ena onua ana me no nua awo mu wo bokwa no ne ba ye frɛ no mame da ko a obae ne ni e mame no nan no ene mama ne nan nyina yihia ye ena ode beto ye nim sɛ na me no wo Philippine ase no firi bokwa no nti the moment ni say ye be ko yenchi na ye na kwaku jeto wasase kakraka de ye kopre na ye nye de obeka ye no mi maame otewe o se wo mu de emla o mu maame ti ase no o mu so wo mu ko ho a be kum wo masase wunti na ye kuno nto mu de wo mu nko ena maame da ko anu to ma ye se na nkwala mu maame so wo mu nko a munsusu mukwa muma mfa munko na mukwa na se mukwagia muchefa daachi muwo a muwale na muwa muda mambo ire na mumba ene se maame ye kwagina ba ene pie na mini nuanu naanu ye kwa ne kwadwene ho nuanu nan no mo ye hwan ne kwadwo poku ena tome Kojo poku. Aha. Tommy. Kwabna boatin. Ena me kosi nyameche. Na wo kosi nyameche. Omu nyina ye o maame ekua adoma ne ba. Dabi obia maame nko. Okay. Nti mo ye enuanom mma. All right. Ena ja ba me kan sa na edwene ho ba na ese maame. Fa ye ko. Ena maame no ma ye so na ode ekọ ye. To ode ekọ ye no ye koto. O maame no mu mienu o merewafo. Ana kwasua na anadwa ti onu musu kyerɛkyerɛ ya butuafo no na ja ekotwi ne wo musu na ye kyerɛkyerɛ wo mu ne asase nti ne bae ɛna wo musu ka kyerɛ ye sɛ asase ne de wo mu ni
omu ni ye ebusuafo na mokoto omo okromo na omo se omu nim mo enuanom enan ya ma omu nim mo omu nim ye okay nti yeso ye se no ye ntiase ye haya ni free ti koma entokwa bam kikiri nti ho na ana kwa mi ntwi bechi ye dedua mma nipa bechi ye dedua na kwa mi ntwi ne ye hwan no yo hene e okrom ho sa okay nse kwa na o free mo ena obechi ye dedua na ekwa ti ye ko ye no ye nipa na ekwa no ka kire se ye nkonko fa ye ma me no mmra na de wo bia no ye mra meka ena ye so ma me mi nu ekwojopoku no ena okọ bi chem ma me no ho no ode ko to o manim so ma no be kan say wo mu ensoma ye so a wote Akoma 87.9 na ohwe enso e wo Facebook TikTok na YouTube enso enkomo na ye bo no maame Mary Sewa owa ha kwesi nyame che enso e wa ha yenya ye maame baako ono so abeka de onim efa asase ne nyina panyi baako so e wa ha no ma ono so beman be sima mienu bi na ono so de ono so enimfa asem no ho no ono so aba beka maame enti enkomo na sese de wo kewie na ense wo de wonton wonua ba adoma asase sa na last time na ye no bi so bisa ye se sempo no se na eka e wo fie na asase na ye wonua ba ne dia na se eka wo fie a adenti na wo ba ne betimi a ontua na onfa asase ne enche wonua ba no dan se obeto wonua ba na asase no sa me ba no ya du na wo mu a wo mu ni e ko ta asase wo mu ko botu ne kojo no ko no ho e wo sante hene yire te ho no so on beto asase se o meto na ma afia ma de asase no akoma ya bo aten ya wa bra Akoma FM 87.9 na me bisa se na eka wo ho e na ye se sabio ye po bi amna beto asase no se be ya asase ne be ka fie abusuan pane no ono anka se obi ma metua emfa emma ma akua ma ya bo aten no ono na abusuan pane no pese ya bo aten no kura chese fu kura ye no yo okodua mu nyina kodu na me masem ni nyina ne se ye nuanom me makofa ka ba fie mejapade na ye ton me ba betimi etua ka no de ama me se be ya onto mejapade no kran free me nsem no e ho na ada no bi so e bi se ma 87.9 that time na tomit betimi etua sefa se unua ye ne maame ana me boa no waka se want to so want ya oso wadanfo ne papa kwesi nyame che papa wadanfo pa no nti brodo kwano fo nyam se wadanfo ne no na nti komo ye kan na ne se wonim hu bi odibem onibem sa gondubu ade angaza asmasi ndimitwa gondubu odibem uya sa wa fomra o nyame ni bebrebe mama mane nkasa ye tense musa na question papa wi malavro ana wo yare ni yade Akoma FM 87.9 Kumasi ena ombebe so a no ga jende kofi mama mi asa asen de fin agbo fitira ha maton mama me si enton lo ni sika bia na omba me va hwe mo yare na mzo mama na kan ma ko busa ha se wona kan ha me hu ko ya be faso be fa ma ko adma du go je de mo ha ma yam ta kan se bia che mo wasai wasa sene da afitira ha yanton na onvayo ya de na edisei wo kofi mini mu bika eje se mini ga di ma goro 87.9 mini bia me di so beto as na me ba ora ko yan won din na ho to no mini bia ka me nga se fofo na o ni pangu okay enna ma mi ka za mzi yamche anya sa antia dia ye be nipa ama yato asase na ni sen ya na nebuja pen so na ye mpapa danfo masa kwa medu no ana me kono o say kofi asase a ozi abunya ya yo ndi unya hunu mbeka ndi ubenipa ma nyamche abatana asase na bi mu yi ndi ye hase a ye nyina na masa kwa medu empren asase na tonso ndi na ma yi ma so afiso e ho an wasaba se govinem kan no e ti se unto
No pesa wo na nkatwa na. Me no nze minister na me nya obi amarato. Ah, okay. Ni saadi ya yenko fo uto o kwasia. Ni efruka eba. Esrai. Eba me ni nyina asem boa bi janyame ni na meka. Eboa onka. Na eba e. Na wo si asase musika. Ah na o te fidi eduka si ni mi. Oboa? Na say. Ska ofa edika man. It takes kana kudu 160. 160 ni say titi ska 160. Aha. Ti the 16 cedis na ye ka ho. Na je asase nya 250 a. 160. Na ndi ongwe kata na onu kata na ebe sika nyina ema no. Sa 250 nyina ema no. Yo aha no. Na esan say ebuta maza kwa me say say ebuta be na masan ama first kana ma one sign da kata da ti maza kwa me ni say nya say okay na yeah na vote o ha ya o ya ma ko fra ba o twist karo e ma wo na hwe ade ma woni to o di woni to na to me ba say no asase wona na ma me dia ndi ye ton no ba to dia o so won oto du bo twist karo ma food na asase na be di no abase abede ebusuan ni sa okay na o mkoye ya ndi ho no ko fo bo di say wo sa wani o di say dey wonani say di enti wan kan grant ndi o ma ya de ansa aba ebu a onka se mboa wo fa boat ne side say wonani na ya de na san aba asa aba Chiremu yie na megan esi ya de akodi ni sa wo se wo mani wo se wan kan grant no okay ayin bi o wo se wan kan grant ye ne twa so na ye pese tie for so be agohim ndi za ade dia to mi diskan ba on dia obaji na gaskan goli ejuma kwanza gibi aba ho okay na oji disika ndi to mi na diskan ma of a boat na oji kata ba kun e wo no bi ansan ye no efi of boat ho ndi zenye abro asem a anka kata no kani kwa za institution ke ta chi wi okay so ndi we kan nyaye asema o jango bo enya no kre ba ko wadanfo madam pa we wadanfo ama awo men gaza smasi madam edi mi jango ba je no ye da se nti nsem o kan nyina anya no kre enya pa cho di ni de sei Kofi Ayuba ye won kwa wetin usu timbi yo ye da dabi ba ko nam di ozo of yo 0243114497 kwesi nyame cheba betina sibiem 0243114497 ena 0322498035 kwesi nyame che na wo dance ni we uni dance ni aha do hwe me yade no boat na me ho to me no na me se abusia panyini ko ambadu ne tue sika no e ma no se kama ne wo ho ma ko be ka no kre eti ye wie ye no e na o ye se wo do ya bwati na dofuo nti wo ko ye di atenika eti ho no na to me no abeja asase na fa eti wo de wo gitumu se o ma ton abusia asase o ma to afa sa nti se woje sa na wonko abetimi age abusua ne de sa obusua ni be na taye kira obetimi age no na me kira wo se de mu kan ye nkontompo etimemi de minimu a betimi de prevent me ho anase de betimi aye amana de no eno na me ye na be and they say they will trim mi bisao na be enu de will trim because obekwadroso adokwadroso na onkwadroso because me ka say me kwadroso and wo no kure no a wo ka no enu na beda die mami o ye de hu so kwadroso what wo no kure na wo ka no enu na beda mo etie ne eni mewa no kwesi patroso na be yama no kure na daddy enu kure no oh se anu de me temu ze de me ka no eno akwati se nipa wo mu so ababebu a papa ye okasa sese ai me no unim ne sese madam fo no pa wadamfo pa ai nti aye de na obefu se wadamfo pa betimi abeyi wa ma e wa fidie kese sese onu wo si me ton asase ne ma boat ya boatin no ya boatin so onu ma ko be kan
ya Anthony amane ye hemfie oh mewa no ye hemfie say na mo sheto ye hye 10 years 10 years ni twem e na ode 10 years ka ho ma na ye kwa ye 20 years ode 10 years ka ho na wonim na minim okay open so bi de na say 10 years na minim but o sign the additional 10 years ka ho na wonim ana ende na minim etebuto panyin ko bedu no e na wo do no kubisa no e no no ka mfie e che no wo se wo ntia se e kwa himfie 0243114497 0322498035 enkomo no ya hyase na wo twetwa mu ene ya to aso good afternoon no itimi enjina so good afternoon Yes, you Aunty Bea ngofre. Pacho ho ye de Mo captain tiawo. Captain ye jo so papa captain na de on de wo form o. Mi peja mi mo. Aha na de pejam mami na ye nko. Am pejam na Aunty Bea ga mo kwa wa. Mo ku fo mi te ana ho. Me tiana na bila kantaka. Ojo so. On kukuru papa ni firi wo pa na nko. Papa ne mu dia na won kukuru no. Papa na o fa so de asase fi me ma ni ma mi ni sama woni ni kura. Omu nyina be ka tete. O pe so o ka te omu nyina na mbetra o ka na omu nyam kura o. No ma be ka te ni nyina o se la o na fi dinai. Mun kukuru ni firi wo ko tron ti Captain Abotra wa mpacho ye de ntimi kukuru ni sa. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo mpacho di baby a okasafi. Me don di Junaidu me kasafi Accra. Okay, mpacho ye tie o. Asem na omo kana asem na edi. Omo ni na no sabi asem omo kana na wa ohini ni ho. Obi si ato ni so ni ho. Enti hu nse de hu no kwa wo mu. E na asase hu sem edi o. Sabi omo na wo hwekra ye owu ye na omo se omo kota asase no. Edi po asa amanso ya na eyi mu fimu. Enti asem na wo so omo ko deep. Omo twin ko kasi woni ohini ni ebusi apeni na ko kasa. Na so ndwembra anya sa ade no mo bi agro no ha dwen o mewa we mu se so mo na se ma me so ya tini na na no bi wo ho a e wo sa nka mo ndidi wa asase no e na ase seri ma me no so fi no mo e do say a whole lot of complicated story yeah that's papa o so mo to mo bu no mo kan di mo mo fa blame no ko ama papa na na ma o mo na ya asase ya se ba ya se re fi agro yeah that's why papa no so is serious pa Kusinya mecha abotre wati 0243114497 0322498035 Good afternoon. Hello. Good afternoon. Pacho ma TV volume nko from why? Hello. Yes, good afternoon. Pacho, inform to say. Nyame adome ho ye also e. Pacho mawura asamene yo rem na kabi say no asase sam de dabia dansini no a oye wadamfo no wadi asamene de abo ana lesson kirima stope asase tutie me too enkirima fo stope asase enti say we say o ye na enkirima so omo ho akire wo mo a emwa enti no papa no a ono o say omo de adi akagidamu no me de no me mente ase enya no kore mame okay nti akagidamu for o se 10 years na 10 years 20 years na mente ase on ti ase yo ye bebisa na wa kyeremu ye e de amaye 0243114497 good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Bacho ho ye de yo, yankwe. Yo. There's a man in the argument. I'm going to say, Papa and Festimu, Papa so young and Festimu. Some like I am not Joanna, I'm not driving. Mammy, more time, but nay, I'm not dreary. Nay, time, be. And I did ye, then I crack. Nay, area. Never pay Kobe. Adam falls your code. Sadaya. Kobe. Oh, Konawa. I was fine. If you tell me. If you
Konongo. Hey. Show. Yo, me pacho konongo de mo ya de na mfu kontina se konongo ko ye. Okay. Hey. Hey, mianu. Yo, hello, good afternoon. Afternoon. Wadon funa yiwama. Good afternoon. Afternoon. Yo, pacho kasani enko na. Papa ba ko no so na so nya botre kra. Ni ya kuna de ba kra no we ina bo. But ekamia ita asa no kokko ni bi wo ho. Enti on to na dream no fa no ma wo mo no mbo ne bra. Nkola wo pedi so na ma me ne kan na nti be dem wase. Me pocho yo, yanso ye da sai. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby a okasefi. Your friend Mustafa Mikasafi anya market. Yo, Mustafa yeti o. Em say asem wa medama sipane mu nsema amudi no ho no em say nyankopon isam fa but asem wa mo kan ho no asem mu wo yam gatra papa ya compete tetadi ase wo no ne na ono ni sabo bi o to wo ni nsem sabo bi nti ne wa bo nsan na edi ni kokobuti koti musa na tadi ai na danfo pa o de na mususu sese na papa wo ho bio e na ye kra ye nti ase adamfo de betra ban say o mu nya ka bo mu na mu ye ga no nti ni ye say o si ekwa na si na busa panyin no wo ho no no hin na wo ho no wo mu na beti manya fa na eyi dia from ye who final ade no ye da se why nyame nshira o e sa se we wan say ya e di say ye ba krom ho ye fa ko shakrata mu. Good afternoon. Papa asio yo udi baby a okasafi yo samampom ye na de ntientie mu pa why ye nko Panima. Yes. Yo. I saw the machine no. Okay. What's it? You say secretary. I'm not going to secretary. I was saying, "Ifa." Oh, should be cry. Yanchen baby crow. Oh, my no. Almost konongo. Yo, yeah, that's the pan. Samampom 0243114497. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo, but my TV volume nko from why? Okay. Good afternoon. Good afternoon. Majo, asema papa ne kano emwe asema papa ne kase onu na ndebe na emwe du ti afia se de mponko busafi na mun kan ntase mbam ye fa ko ebusu apanyin ho ya te ye de hwe ebusu apanyin ne ato ebusu apanyin wo baabi a wo bia wa ni no krakra medafe yo good afternoon. Afternoon. Good what's mo amon kasa? Hello, good afternoon. Good afternoon. Na kwesi nyame che tia nkofo wo dem papa. Good afternoon. Afternoon ma me say papa kwesi no. Moma no ntene ho ase say wa ni no kra se chopa bi wom kra fa maye ma me no. We ndi no kra o kwa ba so. No kra wa ni say. Like neda adansefo nyina mpo ade atia no. Se papa ye o hwe wadi atia no. Yeah, that's why. Pane ma me chew na afi mo nhwe na. Kwesi nyame chew pa ma me chew. On pane chew. Hey sir. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo udi baby how kasefi. Me dey just say me kasefi pichimai. E just say pacho yeti o. Yo. Medamati. Madam Martin had my partner, Mr. Amon, Assembly, no, Momensi, pa. Commerce, Assembly, no. Almost unquiet here. Okay. So, would you be man as now walk on? Almost Coton Assassin will be. And I wish you a penny back one answer day. I say, oh, Master, I don't one thing. Or what could Piano what the other see? And also could Piano the best, and also I found the personal aid. And I wear so on one side, I wish you say. See and toy. What on, sir? It's and toy. When you know, I say, I didn't babish, and we said, my baba in your day. And you know, also was a car, also in three papa no young cat about those as all right. And your cousin, me that's papa panel, so I drink shot or day abba 032249803. Good afternoon. Afternoon. You. Pacho di baby au kasefi.
pacho mdende kwame sapon kasafiri tanoso yɛde masɛm awie ɛwɔ nsɛm a moatoa so ɛna awie de ama yɛ last kasɛm metie nsɛm yi mesie bi na meka sɛ abusuapani no a kɔse nyam kyɛ sɛ ɛga woyɛ tua asase no sika no ɛnti nyɛ tɔme no ɛna tua asase no sika asase no nyɛ tɔme deɛ ne mu abusuapani bi sika ɛtuara ni sɛ asase no sɛ yɛka sɛ obi deɛ deɛ bɛyɛ abusuapani yɛ ɛdeɛ meka sɛ abusuapani no yɛsi wawu wɔnte ase ɛna meka sɛ ɔno na wɔnte ase deɛ bɛma asɛm ne ka ne dɛn ayɛ den sɛ bi a abusuapani nnua bi ɛwɔ hɔ nom a ɛbi kɔ de wɔne di nkɔmmɔ sɛ bi a mena mɛti asase no ka bi adase hu asɛ bi ba so ɛna sɛ nnipa ɔma aba ibi ɔngana damfo sɛ yɛakosi nyamekyɛ ɛka dɛn ɛnyɛ ne korɛ deɛ mebisa sɛ akosi nyamekyɛ ɔnso ɔwɔ nnipa bi ɔmɛtumi ayɛ adansefoɔ ɛde ama no ɛna yɛsua bisa no ɔsɛ ɔni adanseni biaa yɛda ase yɛbɛfa callers bɛyɛ mmienu na yɛabɛwie ɛwɔ studio 0243114497 hello yes good afternoon Pato Rizaboko. Bokopapa uswe. Pato Mr. Bibiaboko. Pato papa ni akwesi nyameche. O papa ni akwesi nyameche. I mean a man so I didn't know no next to home. And to your friend saying? Me to your friend say wa. E de be say wa. Mary say wa. Mami unim no. Akwesi nyameche ba. Yo America say. Ono na de to. Me papa, ya kata to ya kuma cheni te on dina me na monta. This is not the first time omo ye sadie we and asase no obi obetori wa asase no bi a de hu se obuku ni sokone. Oh. Yeah, all kwa asase no wa ma ye yem tata asibia. Eni afo no yem pe uto kwa ma unya omo unya mo ma wu ma. En so so nya mu chefa wo. En kwa ne so ma wo. Asase na nya na se na se date no mo kana se me yem wo me kra. Na yem go to say the woman. Nti me na papa on ja bibia na nka. Asase no omo ya omo ja krampo ni ma. Ani die omo wuko. Omo wuko. Na nya wo me papa na wo ba da ku hu. Enti no ye na kan se me tira mu. Ko ma no ntina na kana ko man to ne ye. On ja asase no. On ja asase no Mary wa be wi asem ni nyina aka e de amai kwesi nyameche. Asase no mama encha. Ele ase de wo nkwa wo ade nyina. Wo ade nyina. On ja asase no sampai bon taye chinde ye be kwa asase e so sensa ama no. Amen. Kwesi nyameche. Ye da se Mary ye mre nti ye da se we de last caller no wa be wi asem ni nyina aka e de amai ye pon a ye be kwesi nyameche. De obai kan ye de se bi de wi. Madam. Papa. Mimba me no. Wa nka no kre no. Se abusu apanyini akotu ya sika. Na ono wo se tomi na akotu ya mbra ye ne tomi nyina ye nkrata. Enso nte sa. Etimi nya ne enya china. Ye oba ne be kan ye nyina achi. Mi nyai. Se oba wo de ne to mami. Ai. Na chese na do bi wo ho pa na de ne to no. Na fe ko wie se na ai se mumunye yi. Bama. Mami wo ta me. Da be no start. Mani eya me ya woi na onu onwam na pamo me efire kura na se wo. Koko ogua paso a me gimi ma me chefa de ko doctor no. Won na pamo me ma me call pin ase ma me de me call. Da be na hu se ma me marry time because obi a wa to ni bedin de. Da be na hu se time. Woi. What time ko. Na me da be na hu yi. Ne ma me wi. Ya tie. Tie ma me kan kire o. Mama tie wo boa. Mama, the time they can't say, you could pass us, if it's us, pro to me, say the Bissidai. And now, as I could Tony call him, as I say, the become near the best pro to me, as a man, son, in this canaja, who make up blocks. Mammy, for Chile, I could just scan in Eddie. Any assassin, some of the dogs of power, mammy, you don't yame, who don't yame. Jacob Pratt in a Cobusa. What didn't you know? Remember one will be my auntie Jobana be canning now. Minya mani kadabi. Na you know metumuno. And no near the house. Yakusha ma. Ti. Now say you question me say e ya wota on Sunday one away then. Beja bibia manaka. Na say you on Sadia. Ene medjuma de. I na yantoro.
Mun ko ga min san mame. Okay. Eno ano no. Yeah, that's it. Mama patch also dey wo kan wie kra. Me na say say me boa. Nti wo dey wo kan say say no kra wo kan pia say me baby wo ho sisi a ka be fere ne number. Yemre na so. Waton na me de mi ano. Waton. Asase bu kwa na mkoto ne. Enti dey ye kan nyina dey wo ba to me ne dey asase no na toy. Wo no na toy. On to he. On to he. Me ni nye nkrata bia. Ye da se. Wo dey me say. Asam no ehya na ye betimi ewie. Me na metimu a. Ye bepacho yapon ye da se. Ehya na ne ye de enkomo no ebesi na ye wie a ye beto aso e wo form because e wo sa ade no de asomdwe etimi ba ebusua no emu. Ye production lines e ye 0530 507-849. So what say be now per se wo de brain e ma ye kan wo betimi e de aba wo fra ye number na ye producers no e be fa na ye ne wo aka enkomo no na wo de wasem e de abrain e na de ye hia kasa eya samo enti 0530507849 wo fra na bila be fa na ono e di enkomo Yema ye baby happy birthday ye wie ya na sports no eba 1 minute happy birthday bi ewa ha yemfa ema no na yempon dwumedie no enne happy birthday enkoma ni ama enne wenya 4 years Aoko school ewo na Aunty Bea International School ewo tafu enhia yeso we efri wo maame se wa wo papa wo nana ebusuani nyina omo say yema happy birthday nyame onhwa na onyo kese papa production team members Nana Bila Kantanka Spartus Kojosa Akode Emmanuel Kwame Vadi Beluchi Nana Yaw Era na Peggy me ametina dwumedie ni modi chiame me din de Beatrice Piogabra Ubetimi afreme Aunty Bea me sorry ye the sports bro enyiwe fidie no emfi ha nyame adom echina nso ye didie mu ahyi say ya ye de bebro ye da mu nyina mwase